Fe na adwuma be sey aba na adwuma be sey no nya na me hwe fia saa time me hwe ne maame na ne papa nyina aye de eka de adwuma na no ye mpacho no ye mining ti mining ni ko fam kakra okay ene ma ne ba fie omo ko fie nti oba fie adwuma bi ni ho no ya na ye ka so bi ye mining or ye day mining there is a big entity you know or ye day ni juma ye there or driver or company ni mana say we mine ankasa mpacho ye mine ankasa ye drill and blast yo okay no drilling no mo sand blast way no okay so ye drill and blast na oba fie no adwuma fie ni ho enti me na ya me adom herbal a me tini transform de ye ade a efu hin kakra efu hin ankasa ni pan skin ni hair yina herbal yeah sa de 42 herbs na me kambum na me de ye wow bacha o ye ni say oh mama me fa herbal ni nyina na ma dry ba me wo we be like secret ingredients be and you want me modi no e do so say we aba me fu pa bi wo mpa jo we aba ne me den de me fa bi kranka me we aba kwa me hu bi da okay me ya tese yeah ma tese o mo say ye bibi sa ba nya obi na je no na me ankasa so kwa me hu bi da we herbal okay nti o product ni yesi o ba wo di bi buy say the way the wo franco na o we dem franco say me yensa na ma cha that's your 2 year fu sister be for ma say fu we mani ku say the yesi o bi line tomato takwa for be there that say pan because money product wow ko takwa bo friend say we dey wa fa ho ya advert sister nyina o agidi wo pa ko Christian ani bogoso nyina product so ya agidi wo pa okay teach my so sa enti we na wo ya na wo di hwe fie bra be na adwuma say yeah tuba men komo sa time kwa na we ye nyanko edwa so ntina me ko fie na me chi ko fie na me ko ne o kasa na o mato aye de ama me na me de abehwe fie wow yeah enti me na me di ma na me de hwe fie ne maame ene ne papa me sene ne maame ska ade ntina me sene ne maame ska time o ye adwuma no na hwe ne maame ne papa enti na adwuma be say university den ne papa nya adwuma mama do ya ala ba osama ni bi e ka ho nti e ko ba no say me na me ba ba ye na adwuma ni nti o try me ntimi e man ti bi am sene ni ma mi skata ya na saying na wutimi de send pa cho ni ma me 3.5 busumi bia 350 sene na me sene man ni ma me 350 papa so e o papa so 450 okay abusu ya ye woni be ma na tie na woni no bobra na prekope be ma na adwuma kofam na oba agi ato no so se da bi mitimi hwe se mikuru adwuma asai eti ade ameye ne se mini niema kaka aka be metinya keka bom na nipa de be ye wonu ntimi na ebefu we wo de abreme be da fon ka ho no nti no na keka bom me di kwachi ma na sika na efri mu ba no mikunu maame na mikunu adu ti o ma mekunu adwuma koso no hwe ne maame na se na adwuma kofo mu nti saa 350 Ghana cedis a wo ye de man maame busumi bia no ma fa to me ho so se mesende e de ama maame no se de Maria mo ka se no kura saa de a eti busumi bia no o send 350 e de man ase ba wo hwe bibi what's the man so 450 it's all yansi see me ni mi kunu nyina na ye kosa we no ono na ma me ti asese me nye sa de ni nyina e kwame no cancer asem no kan say na kire o ka try me so me ni mi say ono ana hwe ni maame na ne papa mpo de onye adwuma kora nti o sra me a mu modern na me nye we nyina ma na so ono odi ya unsi me fom wow bo she techire no am ka tro nti 350 ko wase ba ho na 450 ko wase be ma ho efie nso na nkwada wo montam ona ba cho ye wonkola wo mkola mienu me ni na wo mienu eni ankasa de me wo ba ko dada no wo me ma me nchen okay yeah na ono no me ni wo tu eti sabre no abusumi bia 350 ko wase ba ho na 450 ko wase be ma na fie nso me ba na time bia de wo ma ase ba ho no time bia na me ma no 8 million the school fees and na me baba akono so ni time bia is 6 million and we bata kwan so ade ye di wo fie 100 cedi and survive e won takwa ono mo nye easy wo ho okay nti 200 cedi na me de manage fie debia for campus ma to relax sem pita baby
baby na me de ne ba ha say no to pampers ma to Cerelac we be you no nko ani Cerelac e de ne pampers e free mu no I say where you cry na we be to na me ne nwama ba wie no na mama 200 cedi 300 na wo okay it is time na ukuna adwuma say no ye dey no wo fie o hyedem o ye dey oh fie o dem no you be a ope computer sempa anti ni computer one na ba beto no o me na laptop computer one na ba beto trunk money so anti ma me go so eno na me ya 1 year 4 months na nyame ya adom me kunu nya adwuma ye onya adwuma ye so o nyame adom adwuma nya no ni pay no increase nti asi mensambo ano wenya adwuma wie no mensambo ano na unsi dan sata ma fa ma adwuma e chiro na mbisa no na de ntokwa e banti e na mi se mi nya botara na mintie no mitie no so percent ya sa si wie da ho no mpe one self contained bi en Francis unye ko him na takwa no edan ne buo ya den eye din wo ho ene ahoche na ye fem no mpese mesan be breast abium sa ahoche ni bi ba ye wo ye dan ye den edem kura na kakra bi ye be di bi ye benya bi ane ye beta fe no meti na se ti meti na se na me bisa asase de be ma na asase ana se asase na ye me de Ohemaa bi na de cheme bo hima ene de ma me nti asase no so ye wa wasase asase na na asase ba de be ma ne be kan ho ne se me ni mi kunu nete na ma me ne me ben ne pa e na ode asase ne ma wan fa nche me sa wo ba ote so na asase ne ye 350 million ayo kurum 350 million 35,000 in this case okay and ma me ne ma ni kunu te so de ma me 6,000 from 35,000 to 6,000 adentia dia me no mo ye nti den na woni omo ye ona meton na me ye posto nti ma me no na meta ma ne nam me ko ne nchen otunu suma me na ade nyina nti na se me ni benya asa bonde no na me bu ade so kakra so ye no matena ko ni mu so a kakra nti sasa se no nkrata no ho adi na wo so pa cha sasa ni anya krata for say ohun no say anytime me a menya scano na me dia ba na wa ba be pepes nti asa na me betu asase no kra half na me kun scano twa 3,000 twa 3,000 na ma ne cha se sika sem ohonye no say anytime me menya sika bia no me metu ankai nti no me ko she ma 3 years me ba still ma me papa no hwa asase no so ama obi anje ti 3 years ne ba ya no na me de 3,000 no me na me kuya ko na de 3,000 no ko so me yes 6,000 and no say anytime be a messenger scan no ma ba be papers okay enti say hukuma san nya adwuma ye na wo ka kire sasa se na ono otua 3,000 na wo so otua bie no wo na mu nsi ensi dan no na me bisa ne say babe wo nim say achi hukunu say e fa ni babe ba sure babe ba sure me fa ni din pen fa na da no so feel say on so babe na de fa babe na say mu baby mu nye baby nko I don't bubo bi na mi sua de na ye ema na sua de me friend babe madepa me nko me do any honey me say let's say number 1 eye babe enye baby o eye babe say ye nka baby babe Chadi okana no hwehwe ma no neka babe ana saka wane re madepa and etakwa from fante de ebeka se madepa but o se madepa and the second one third one me nko amedo fourth one e de honey what honey no mo kura mi ye ko ya na nefu no honey pa cha mama okay mama auntie me no de me fa ni din pen frɛ no wow me hu me sa as a disrespect as a me bu ni din pen na mama ayi do sisa mo fofo mo kunu bra ya akwasi papa akwadwo ataya aba no me ade de wo de wo ntimi na wo de babe ni hane ni na mase okay oh me yes aka me friend daddy as a daddy na de no na me ka daddy as a respect way but o say nyon no wo me enti na me twa ho no boy okay okay to aso enti mitie ma yeguso a se o se me mbo anu no onhwe yi ti me bisa ne se o se me mbo anu sidan o ni me se ma chinya na me nan kwa ye de me nya nerves problem e wo me nan ma na me nan me ti aso ye me ya na me mbo anu me sidan na ma san bo obi no no che se ne me fa fos
ena me di products ni sika ni bi aye de ekofa force na me si obi na oji sika kakra na me nya ba bi tena ya me ton force ni de aboa ti mane ti asese me sro we ma me nsan si fo me kunu tena mpa so no ka chem se adenti na me dwene sa onye bibi sa ada na so o ma me se si fo ma ala ye nyina ye so no ntua ne ka sa no kan ye si me kunu kan sa si e wo mpa so tena mpa no so hye jalabia ana so she dey mama dem so matade o se bia na ready to fight bia bia na so wo ya no e bia na hwe nsha se me she view that time na me ba be kwa adwuma nti na ma do ese me de okay nti empa no so na wo ka se bra me bra wu ma me sense for mo se se no se ono nya sa de no okay na so ye sa kwa ala ntua ne ka okay se ma me kuno ka che transfer yo nti odi ala de mbe na me so na che se ala ntua okay de na se bibi sa ntimi ensi ti ma me guso a me boa me kuma 8 months duru ya ma enso be me ni life asesa ase o kasa na no kasa nye afen so nti me bisa no onya ko na de afa sometimes obaya ko wa ogina o me so me gina wa me hu ma ona o ka kira me say da ko am so no ma me bisa no say bibi wo ho be se so ka kira me onya ko sasen ya o benya ko no de akosha toilet onya ko onya that type me hu ni sada o fi adwuma ba time o de bebe fi no hu ni sa afi obanzo obetimi ya ko sa no de abewra ho afi dia ube hu ni se phone ni tua na so ni ntini wakopa de ehye kon maybe eno no phone ni hye na ho kora na okasa nipa ne bete de ehye kon de ya se ebi omo de show mo kon say bluetooth yeah okay aha sa nti mi hu ni sa na mi bi sa no say bibi wo ho no ma onya de on kan try me na me na de meti ase ona me ku be ka try me so nya me se so fo a obeye sikeni pa o se say onya me se so fo a obeye odefo obeye sikeni pa na me bi sa say how or say me creative me hard worker me homo bro me send your boy no na me say o de bibi wo ho no ma ya me fancy me na me wo ka no kra che me ya me patch and say wo betwa me ntro e no no ka che me say wanya de obi wo ho no ma ni kasa atese me ni bibia atese me o ye hard worker so o san sun Allah nti no person worry again in come okay nti nkremu amamremu no oyo nwa de na wunyim se e de bedu baby obeware dia ono de ono ka hwe me se nya de obeware ono pa de onim se nya ware tu nkofo se ibresifa nti no ono de ono ka hwe me se on ware okay nti no o se we yu obi sa na me su yomate o de obetimi ama me ne ge na ayede akasa ni ge ni kasa instantly ho na ma ge o phone so ana e phone so me fa again me ne kasa again no so you wa pen so say obeba ma brabo e ma me ku bu ntwele wo mani e ka kira me say Islam malam for komsheni Muhammad yankopon asomdwe nka no ne yire no bi me like the way ya me timi age oba fofa tun se on ba no akomshe for yire enetimi yes ade no ma me ku shira me bi ku pensem like utimi shira ana me ku kegu so ma me kan se am so kora na enda for me mami nti ona me say there no problem sika na wo se wudi hwe fie no ti si aso oba fofora ba wo nti fa mi sika ye de mami na ko ware because ala nka se fa wo yiri sika enye ho no mje de bi wampene so enye edan sika de hin na afi na nka pese oje sika na 8 months ni ena me o mama wasa mama hwe fie aka 1 year no 1 year 4 months no so ye adwuma na ba jo se so se afi ni wanya adwuma ye wanya adwuma na ye onya adwuma na ye no ka cha me se me hwe fie no hwe fie no ntumi nkosi dan nti fiti wo no ni chop money o me na me san hwe fie a onya adwuma ye ni nyina ma me na me san hwe fie a edi kosi ye 8 months nansa me hu ni say life asesa me bisa na obeka ge oba foforo asem de chere me da me na me ka chan say 8 months na ma hwe fie ni de famisi ka ye de famame because one man ko agreement say wo de koye me yonko ba de ehu ade ala so se won sa so wachi a me sisi wo yonko na mfa nkoye de mfa nko wale eno sa na wo koran yankopon ka se dada were okay na jini nsem ska keto abi no na sie na fa ye de fa ko wale onyonko ba because e dan na wunya nsiye because we ma me hwe fie because of a dynamity na dan no so wunya nko o to bo ba ni we ko gu hu no nko hu bi wunya anya hwe bi mti fa me sika ya de fa ma me
na ko wale oba anje ade nti na makasa ma ende me kun ne me ntokwa pa to kwase wo bro me ne ga no efe me hu sa ade ne be ye me fra ga na me cheche bibi a kire no na ga ne kra ka kire me say Mr. Mariam ko adwuma me ye mechanic na me kun ma me jaye ye what mechanic say me repair cars. Oh, repair cars. Mechanic, Bajan. Which part? Like the Benz mechanic. Huh? Bajan. Sister. Man, Bajan, no correct. Go fields in training me. Takwa Go Fields mining company. I'm training me. We are Benz mechanic. And I hear then now Kuruma Ujaye. I say Islam mono oba o sha trawa Islam mpe. Na afi wo be sha trawa na wo de akom meme mono. Enya kwa. Ya sata no so ye mine na adwuma na oye na oji paper na so betimi ahwe me ne nkola na yi ntimi nya sata na wo ye sa adwuma no ye Benz me person me hu sampa wo ye Benz mechanic church me nyama bia na wo ye e wo Benz mo na ade oh Benz no me de na me try service center okay and afi gearbox so me tu me nko metime tu gearbox betime tu Benz gearbox na mkacho abusia ba he oba wo ye mechanic ya ben ma ka chense me me show je fita adwuma no ne mfata Islam Musa trouser kra no wa ay haram jaina me show na wa jaw ba be si utimi tu gearbox we tu shaft tu gearbox ha me she tie nyina sister na me tie ya yo overhauling nyina ye me tie do ya me yesa bi jake hwan ye free wo man try biem wo tu gearbox wow me share wadwuma se meji ho na ma ye me njo temperature square na me ko ena ba ma wuja ya nsa na wo de be yesa product last 2 years ye de me kra ba TV so ye do ba TV so station me feels ena na nkofo ne hu kan ye nkofo ne hu kan no se na ye joy prime na atenkon ena na ntimi hu hey sister nkofo kan pa obi hu me so hu me TV so enti wo kan se wo je well uka sa wuji usika no edane ntokwa pa afese ofre ne mame se onimsa asam na ba me bone mame wa ka me hu nsem pia se me cho mame no se o se wa ye dai mama me ne ba ya o kasa no timi hu se ne aka me hu nsem pia mame ne de o ya na ba fi eno o se me pia fi dem ho wa se na wo send sika de ma no se ka no na se ba no nim se me na me sen ni me kunso ni me ase be ma so ni adentia because I say me sen ni a na makacho no na wa fro makacho so wa sen this kan nti o ma hu da say ye wo sika na wo de sen de say me sika ti mo ye wi anu abufre oku no bona mane sen ma sen ni no no afre wo mo say ma sika na ba na we bi sen ma sen ni say you aba hey sister Maria yes ma enti de na si man dey say ni say oni me ofiti ho na meka no oni e sha se bro ma gen ko ba to say me ne gen kasa no bo me kra na me di meti bo dan ma ne ho no ye oba wa shira o say Islam wo ye nkomsheni yire no ya fe de bro sisi me sisika no on fa me sika ma no adane entokwa ene fit one de ma o tete me pa ona ne ma me nyame anim ne kra ni o ma me posi wo no wegu aware no ne ba ne ware me bi owo ma ne sine ya so me so mo tete me ana nyame nko aka me a me de ahoma ese me ho aku me ho mama me masi ban po de otete o sha se atete no na ya sha se no me se de duan kra no mama ne di matem masi ba timi ka che me kunu se ento ade ma oba wo ne ti no kwa o de be ko me kai mbo bi na me kuma te ho wase ba ne kansa mama so say denchi na oba ese man ni ntia me ba ne se emma ni ntia me ba ne se ni ntia me ba ne se ma wo yi mi nyoma egu abonten wo yi mi nyoma egu abonten se ono ne me ntana bio because so obechusu me ne ge ni mi yenu ti mi no ne me ntana bio 2 days me woda sini wo ho no ma wo yi nyoma ne me woda sini e wo ho no me sisi ametimi afra no na ne kasa na we bisa no 2 days no yi nyoma ne gu abonten e na ofrem papa ka chere no se wo ne me ntana bio ono ana be ware me ono aso ne mentame ntime mbere na papa ka chere so on fa me on ma me sika na me fa mo ka so no on fa ne sika nsemi nsem ntime mo be sia na me fa nko ana me so me nya bosia ni bi na me hu ni 7 million but ona me yi na me ko ye me ko papa afa ko se me ba na ba be su me na amba akona na wo me ho nso onhwe ne ma me no nso age akona ne ba ko e de ne ko so onye me ba
akwa no 3 years enye oba adai abra me wo akora no ye yem operation stylish fa aso no to so na hwehwe Iliasu Seidu bi anade Mariam ye bo aka nyina wo boa ebi anu oboa na mum se ye no kure se de wakeka ne popopo mabisa dada no ni kure dia and Iliasu you have questions to answer yanko nti wo se ye den ma me se akoda ye wo watena wade ase awo no onye oba mamba chonya ba ne se me wo akora no ye yem operation ye me no anche bia ena ba ko no so beto ntina afanye da kro me bre pa ti abra me san ko we no emergency eno so ye operation nai omo pam kura nye ye nti omo jaye ahoma tintin omo jaye ekwan tintin wo me ho na ye kuru na nsuo ye le bi kura free mo ba me bre pa nti ma me ja akola ni se me ho tomia na me ye okay ya na ma beja akola no eno ano no me ba no me kura na odwane wanya mfie sei wo 3 years isi ya ma oba no 3 years eti wo no na wonyem na chintamu no a okodi maame no no wonkɔgye ne biem okodi maame no no me nkɔgye no na okɔhwɛ no me kɔ no ba na me nta nkɔ office no o se akwa no me ta akɔkɔ ho no ma na ni nkane na ho obedi machi me nso a me ho fefaaye nti abra me ho fefaaye na me kɔ ho kɔhwɛ akwala no se me kɔkɔ be twice o se de nti se akwada no o pese wo ye den man pa cho pese munje me ba mama pese munje me ba mama afi be ma no so ba be so me 3 months ni on buy ni ba no so wo me chan no sen ni temperature pro my friend papa ka cho say papa no se ni ba ni mbu ade nsi sale sha o mane nko ya na twa to so ni nko na ti ma pese mo fun o pese mo sika no pese man pa 150 so say 1 billion 150,000 1.5 titisikano because man into my makers and say who himself this guy kwa ware ada na woman na me say say oba foforo no waye ne ho ade if you answer any okoya no ho ade me because no no catch me say oba wanya me ba hello So, here, Mr. Iliasu Seidu. Mame, what to say? Online, okay. Stylish, we are phone one you may not. Mati, okay, be all. Me nim se me ha no ne make us say dia vi se me nim hello look one and it means so far out the west let's cut this the lipana of the here obit me after akade papa dia wo ka bi anyone me te ba kokora at least in a respectable manner me friend wa me bo di no ma chia na nka waje so ansa watie de maker English man to so na de okay kan de mantegwe onfa oba de ne mrese ya mpasa de oka no e ya mpa de a de wo kan de onfa oba ne ntina na onfa sa trauma we nyina mu na me fro da nka se o hia me obetimi afre ni na bi sa wasem eda Iliasu what man wasem evangelist Naima unkwanso yeah Naima ade ba ko na say awade ni nipa bebre be ko bonsam jemne bi ni o okay Naima awade nti nipa bebre na braba ye miserable na nipa ni ma ware okay na me fira konwa we tuntum we betena konwa ya lo ni mu amekira awade yo nipa bebre ni ma ware me ba cho me ba Iliasu Mame Don't know, Mechia, good afternoon. Me rest of Bajamin so. I want to say, Only Mariam, your boy. I'm part of the online of in person. Don't say, Me say me online. I do in person. Producer ni kind of one kasa. What's the one send me up as a chem? I think I'm a quite a Matthew. So what
I don't want it to be aired. So take it from that people. You don't want it to be aired, but at the same time, this woman has been coming here not more than twice. So we are supposed to air it. Wadaroma. You know. I want to know, but baby, I be doing what say. And soon see Kawa bucket 3 months in it. And it is a Kawa for be my. Are they? Iliasu. Mamma, that's him. No, will be. She has say, Abusia, Mamma, what's me papa faka caught takwa. Or catch I say Friday or the Tuesday Friday. You buy Friday no soon, yes, or catch I say, where you are salmon, oh, yeah, salmon coffee. Still, I'm fan coffee. Yes, Massa, you can't be doing this. What to me, Yadia William? One in our picture. Mamma pictures, who want a picture now? Before no, iPhone 13 a kitten waja command and pan. Maka sounds wrong. Say, yes, a man do that and when you be women who pound. Come you mean, say, I'm poor TV now, Payanka, the recipe. Ade from a bench mechanical who to me who come on San Wajuma to say Jai, Nakwatana Bemahu, where Jaya Sakwatana who. Ama no no na juma say what that damn man no dia wo ye iliasu dia wo ye dia meaning say what shed that person obey who do pass here because you just have to open up explaining oh you can enter some mama to say now okay say I don't want it to be aired they call dosu ama juma nko hansu ya juma nko you see ani papa mo so mo nyi na chi because omu papa mo ni papa mo kasa bia no mo ntimi kasa omu ni na chi fi so omu na tena mudi na chi beji awade ye boy kura ni hwe kosi omu tena awade ni mu no wo mu na omu de hie no eti wa na be se hwe akosi Salish on kasa friend mama ne mama nkasa na mintie de mama ne beka na Eliasu say do awota kwa area se ohun ye timu saa no ye koba no Yankopon odi obia ketua be ma ne se de ninyuma siti o otu obia kase so na mu na hwe na mfa ma wa na se wudi wadwini ebu ba bi kwase bi wo ba bi o na so bo sa tu ene malamfo so atu ni asofo so na mu na korehwa ade kodie ntia ebia wabofom ana braboni nkoye ma a lot of men are suffering because of sakwase ebu nkitinkitinkitinkitin we are they everyone say online be no online be asem na okay big mama kakaka na menhwese benya ne maame no a Ohemaa na so kasa akodofsi no se ko dofsi no se siya amuya wasadi akobeba dosu fompo na maame kwanse fanko bebe a de beko abentina wo so yesa ko ka cho mo so no nya ho time no pe no weba se mo ka cho dosu fo ti ya fe mo no mo so se ile tin de stylish fa ko ne to phone ne so mame na mimisa no de o ke kan de onye ni panche obi akrom ha eye ni de ene ede ma wo se ye tie wa no asem se mapi ba be twatro ebi ana de obey ken kwa wo bo no kure eti na won chere di ka bibi a wo se me online na online fa na ko hu ye online be no Musu ahumanu mame na menya de bi sesi a na me ka che say eye syntax stance e na wohia tank papa obenya na odi asifie na beboa wo na eja wonsu watimi akora wonsuo wom kama pa ye wo sizes asort ahodo enyine ebi mame enkwa ahumanu so Elias mame de say maybe oba eba adai wani ama oye foni aye nya media wakasa no wankasa die wani pe na media aye no Mama Adiata. Hello? What am I saying? Maybe I'll buy. What's the maybe I'll buy? Mechiawo. Messi, what's the maybe I'll buy? I know, no, I can't believe you, Ohemaa. But how to say? Can't you, my what you have to air? Milk and milk, sister, what are you? And get the baby of the minamano, no, but I was say. But I was the why. Emma, Miss Mechiawo, now what to say?
Mama Botre. Mama Botre. It's the syntax tank. And I will hear the best fee. Yeah, what size beer be me patcho. Yeah, the strong, tough. Nothing is so no. A real boat and show to agena the agena. Come up, ya to the Ghana Hanu. Yeah, 400 agents are one our Ghana how free a number is see ya. Chedi open na yam from mount. Now on Suji BC fee and if nika. Your number did you money 0244 335 168 0244 335 168. Your online shop. No syntexgh.com eho enso ubenya yene ma papa no bi na eja wonso waye den wape skills na yedi tu nsansan se me pa chew se be ya oridi ne beda ho wa shave awie na adwuma be seye aba na adwuma be seye no nya na me hwe fia saa time me hwe ne maame na ne papa nyina aye de eka de adwuma na no ye mpa chew no ye mining ti mining ni kwa fam kakra okay ene ma ne ba fie omo kofi nti oba afi adwuma bi ni ho no ya na yeka so bi mining or your day mining there is a big entity you know or your day ni juma there or a driver or company ni mana say we mine ankasa pacho e mine ankasa you drill and blast you okay no drill no mo sand blast we no okay so you drill and blast na oba afi no adwuma fi ni ho enti me na ya me adom herbal a me tini transform de ye ade a efu hin kakra efu hin ankasa ni pan skin ni hair yina herbal yeah sad yeah 42 herbs na me kambum na me de ye wow bacha what you say oh mama me fa herbal ni nyina na ma dry ba me wo we be like secret ingredients be and you want me modi aha no e do so say we aba me fu pa bi wo mpa jo we aba ni me den de me fa bi kranka me we aba kwa me hu bi da okay me ya tese yeah ba me ma tese o mo say ye bibi sa ba nyu obi na je no na me nkasa so kwa me hu bi da we your herbal okay nti product ni yeso ba wo di bi buy ba cha me di say the way dey won franco na we dey me franco nti ya me yensa na ma cha no na ti etu yen fu sister be fa ma say fu we me ni ku say dey see me ubi line tomato takwa for be dey adase pa because munim product wow ko takwa bo friend say we dey wa fa ho ya advert sister nyina agidi wo pa ko Christian ani bogo so nyina product so ya agidi wo pa okay that's my so sa enti we na wo ya na wo di hwe fie bra be mo na adwuma say yeah tuba men komo saa time kwa na we yenyanko edwa so ntina me ko fiefie na me chi ko fiefie na me ko ne o kasa na o mato aye de ama me na me de abehwe fie wow yeah enti me na me di ma na me de hwe fie ne maame ene ne papa me sene ne maame ska ade ntina me sene ne maame ska time o ye adwuma no no na hwe ne maame ne papa enti na adwuma say university den ne papa nya adwuma mama do ya ala ba osama ni bi e ka ho nti e ko ba no say me na me ba ba ye na adwuma no nti o try me ntimi e man ti bi am sene ne maame ska ta ya na saying na wuti me de send pa cho ne maame 3.5 busumi bia 350 sene na me sene man ne maame 350 papa so e o papa so 450 okay abusu ya yere woni be ma na tie na woni no bobra na prekope be ma na adwuma kofam na oba agi ato no so se da bi me timi hwe se me kura adwuma asai eti ade ameye ne se nini niema kaka aka be metimi akeka bom na nipa de be ye wonu ntimi na ebefu we wo de abreme abefo nka ho no nti no na keka bom me di kwachi ma na sika na efri mu ba no me kunu maame na me kunu adu ti o ma me kunu adwuma koso no hwa ne maame na se na adwuma kofo mu nti saa 350 Ghana cedis a wo ye de man maame busumi bia no ma fa to me ho so se me sende e dia mama me no se de Maria mo ka se no kura saa de a eti busumi bia no o sende 350 e de man ase ba wo hia bibi what's the man so 450 it's all yansi see me ni me kunu nyina na ye kosa we no ono na ma me ti asese me nye sa de ni nyina e come no cancer asem no kan say na kire o ka try me so me amini me so no ana hwe ni maame na ne papa mpo de onye adwuma kora nti o sra me a mu modern na me nye we nyina ma na so no odi ya unsi me fo wow bo she te kire no ka try nti 350
450 ko wase ba ho na 450 ko wase be ma ho efie nso na nkwada wo montam wona bacho ye wonkola wo mkola mienu wo menina wo mienu enya nkasa de me wo ba ko dada no wo me ma me nchen okay yeah na ono no menini wo tu eti sabre no abusumi bia 350 ko wase ba ho na 450 ko wase be ma na fie nso me ba na time bia de wo ma ase ba ho no time bia na me ma no 8 million the school fees and na me ba ko no so ni time bia is 6 million and we bata kwan so ade ye di wo fie 100 cedi and survive ye wota kwa ono mo nye easy wo ho okay nti 200 cedi na me de manage fie debia pampers ma to Cerelac sem pita baby na me de ne ba ha say no to pampers ma to Cerelac we be yo no nko ani Cerelac e de ne pampers e free mu no I say where you cry na we be to na me ne nyoma ba wi no na mama 200 cedi 300 na wo ko okay it is time na okuna adwuma say no ye dey no wo fie o hyede mo ye dey oh fie o dem no yo bi a ope computer sempa anti ni computer one na ba beto no o me an laptop computer one na ba beto trunk money so anti ma me gusu eno na me ya 1 year 4 months na nyame ya adom me kunu nya adwuma ye onya adwuma ye so o nyame adom adwuma nya no ni pay no increase nti asi mensambo ano wenye adwuma bi no mensambo ano na unsi dan sata na fa ma adwuma e chiro na mbisa no na de ntokwa e banti e na mi se munya botara na mintie no mitie no so percent ya sa si bi e da ho no mpe one self contained bi en Francis unye ko shim na takwa no edan ne buo ya den eye din wo ho ene ahoche na ye fem no mpese mesan be breast abium sa ahoche ni bi ba ye wo ye dan ye den edem kura na kakra bi ye be di bi ye benye bi ane ye beta fe no metie na se ti metie na se na me bisa asase de be ma na asase ya na se asase na ye me de Ohemaa bi na de cheme bo hima ene de ma me nti asase no so ye wa wasase asase na na asase ba de be ma ne be kan ho ne se me ni mi kunu nete na ma me ne me ben ne pa e na ode asase ne ma wan fa nche me sa wo ba ote so na asase ne ye 350 million ayokurum 350 million 35,000 in this case okay ena ma me ne ma ni kunu te so de ma me 6,000 from 35,000 to 6,000 adentia dia me no mo ye nti den na woni omo ye ona meton na me ye posto nti ma me no na meta ma ne nam me ko ne nchen otunu suma me na ade nyina nti na se me ni benya asa bonde no na me bu ade nso kakra nso ye no matena kro ni mu nso a chikakra nti sasa se no nkrata no ho adi na wo so pa cha sasa ni anya krata for say ohun no say anytime ya menya skano na me dia aba na wa ba be pepes nti asa na me betu asase no kra half na me kun skano twa 3,000 twa 3,000 na ma ne cha se sika sem ohonye no say anytime ya menya sika bia no me metu ankai nti no me ko she ma 3 years me ba still ma me papa no hwa asase no so ama obi anje ti 3 years ne ba ya no na me de 3,000 no me na me kuya ko na de 3,000 no ko so me yes 6,000 and no say anytime be a messenger scan no ma ba be papers okay enti say hukuma san nya adwuma ye na wo ka kire sasa na ono otua 3,000 na wo so otua bie no bua na munsi oye ensi dan no na me bisa ne say babe wo nim say achi hukunu say e fa ni babe basho babe basho me fa ni din pen fa na da no so for say on so babe na de fa babe na say mu baby mu enye babe nko I don't bubo bi na mi sua de na ye ema na sua de me friend babe madepa me nko me do any honey me say let's say number 1 eye babe enye baby o eye babe say ye nkan baby babe Chadi okano no hwehwe ma no neka babe ana saka wane de madepa and etakwa fo mfante de ebeka se madepa but o se madepa and the second one third one me nko amedo fourth one de honey what honey no mo kura mi ye ko ya na nefu no honey pa cha mama okay mama auntie me no dia me mfa ni din pen frɛ no
Wow. Me who is I say disrespect me. I say me boni dim penya na mama you. Si sa mo for mu kunu bra ya. Akwasi papa. Kajo ataya aba no na de wo de wo. Me ntimi. Na wo de babe ni hane ni na mase. Okay. Oh me yes I can my friend daddy. Daddy na de no na meka. Daddy as I respect we but say you no no wo me. Enti na me twa one boy. Okay. Okay. Twaso enti Mitie ma yeguso a se o se me mbo anu no onhwe yi ti me bisa ne se o se me mbo anu sidan o ni me se ma chinya na me nan kwa ye de me nya nerves problem e wo me nan ma na me nan me tia so ye me ya na me mbo anu me sidan na ma san bo obi no no che se ne me fa force e na me di products ni scan bi aye de e ko fa force na me si obi na o ji ska kakra na me nya ba bi tena ya me ton force ne de aboa ti mane ti asese me sro e ma me nsan sifo me kunu tena mpa so no ka chem se adenti na me dwene sa onye bibi sa da na so no o ma me se sifo ma ala ye nyina ye so no ntua ne ka sa no kan ye si me kunu kan sa se e wo mpa so tena mpa no so hye jalabia ana so hye de ma me dem so mata de o se dia na ready to fight jalabia ne so wo ya no e dia na hwe nsa se me hye view that time na me ba be kwa adwuma nti na ma do hye na be okay nti mpa no so na wo ka se bra me bra wu ma me nsa sifo mo se se no se ono nye sa de no okay na so ye sa kwa ala ntua ne ka okay se ma me kuno ka chere transfer yo nti odi ala de mbe na me so na chere se ala ntua okay de na se bibi sa ntimi ensi ti ma me guso a me boa me kuma 8 months duru ya ma eso be me ni life asesa ase o kasa na no kasa nye afen so nti me bisa no onya ko na de afa sometimes obeye ko wa ogina ho me so me gina wa me hu ma ona o ka chira me say da ko am so no na me bisa no say bibi wo ho be se so ka chira me onya ko nsasen a o benya ko no de akosha toilet onya ko onya that type me hu ni sada o fi adwuma ba time o de bebe fi no hu ni sa afi obanzo obetimi ya ko sa no de abewra ho afi dia ube hu ni se phone ni tua na so ni ntini wakopa de ehye kon no ebi eno no phone ni hye na ho kora na okasa nipa ne bete de ehye kon de ya se ebi omo de show mo kon say bluetooth yeah okay sa nti mi hu ni sa na mi bi sa no good afternoon na maybe so wo to say what pomu to say enra kra no na wo na ye mu to say fever no that so high because ye wura ye bronya bosumi no mu enunti anije ne de etwetwetwetwetwe chese enye asem ketua na anije bebebe ne nyina ne se bosumi ye mu na ye be waje nkwa no na fe ye de no ama ye be di bronya no ama bronya no aye fe mema wakwa aba emra Nhyira 104.5 Jumadi awuba betie ya tudi wobra na waje so se eno ene de wankasa watimi ayire wo ho na wabo mema wakwa ba ebiem kwankwa anu asefo hairdresser for he obia wutie me bia no mema wakwa ba stronko ekra na fe obi na obi mfre obi na ye nyina ye ni jumadi no emom kama ya to apeti ba bia enu ti mesre wada Udu Facebook and no about Nhyira 104.5 FM. Epacho, ebusuya yantam kese pa, se kutu se pafo, ene daho. Na washe jumedie no, edi ama wa dofo no ma wono mo WhatsApp contacts no, anase obi a share ma no. Twamu o Facebook na bra YouTube nso, yedam den ho so eye Nhyira Nhyira TV pacho ho ye Nhyira TV so duru ha na wache e de ama obi na ye nyina ye de dwumadie no abom kama Adum TV so wonim se ye waza oye ye dam gidi etifra yonko no se wonfa ne TV no emfa nto Adum TV December bo so many de to so mienu ene day we have 29 days more na afe no ekọ na wieye na ene asema me de ma won se ye ho aduro enu ti mema wasem kakra kra nsema bomedin a kyerɛw asema me de ma nyina ne se be hard to replace not easy to reach etomre bia ya ma replacement no nye den de kan no sa me sa ka be se ma wankasa somo hobo ma wo nipadua no nsomubo wadaje ensomubo
usika enso mubo ubi bi ekura obi ama ne enso mubo free say enye nipa nyina na yesa adaje wo ma omo ye worth it enye nipa nyina na ye de ensika ma won na wo ye worth it enye nipa nyina na ye bibi papa bi wo edi wonu machi ye kwa ye kwa yefro ye kwa omo ye worth it even the occasions sometimes enye worth it enti tombe bia but modern say you will not be easy to reach ya to yansa fra wa na onye solo ku anadim jama with him eye we keep ya say wonamu he iPhone say wonamu ye jeduane a wuginam ba bia ye behu ho e basa e ma wonsombu onipa ni so ofise nche na nipa abu abomfia titomre bia ye hu kra hu kakra somo ho bo kakra ma wadaje hunya unipadua hunya ba ma de boss so a wo de just want I love you ni buy ya wo so that any no this so no so drum na ni ti de da hey sister ma unipadua somo bo be very very hard to replace and not easy to reach e basa woni ho pani afew ye hunu ba bia nipa semesi wa ha sa ene ye de kai nipa eno nti afi no ko na wie ye no de me pa che wada fa sa adwene no nante ne mo me din e de Ohemaa Benewaa from Ohemaa B bakope meje wo so edodo sanse bronya bo so me ye mu ne wo na ye je ne yoyoyo ne akwakohia bronya bronyo dende enti ene ye ka kire se kesa mo ne ye atum fie bebre ni ejina dwumadi a yato di nhyirabo do so no yagusu a ya bie pono no ato ho medofo kakra bie kura wo no ye je wo sempoa wo taku me se mmade wo sende no e ma ne nya kase pii ma wo se ye we de asa sondodo asa nhyirabo e kwam de ko sende esondo da bi na memma 20 cedis no nso nkyira se babinum kwa de akese na eba me de 20 cedis de ma memfa ma de nto me ho ye bia ye je na ya boa amasa amofrei ya ka kirew won suku sem edamini omienu so wonu muntache edamini omienu so wonu munua nedie ye won motafo bi wonum a wo nyanka fie bi a 6 months mpo wonya niyo nanso oni na oni aja eba sasam no awreho na asefem entiminu mienu ene yebeye sa amofrei muwa enam dwumadie so maka kirew de ekura obi a yebeje se wan kasa beba na na odi anante aba ha wo ba ye bema wakonya no dodo ni se enti a na ewura wode eye ebre ya ma ye nti ye bema obra trans ya mo akwaba ba bia wo fredi ekura wo ya je ni adawase e bia na wo de no de fa mobile money so de a number obetimi de afa so me pacho eni sandi bibi brasesi a na ejinu bi abekamensa wa ha mesa abobo bi ansa kra ne akoye nkomo no so sanse bronya bebente se ye ni brebrem ne wo madaroma aya mo nche yesima be dunum de kwaduonu ne yemfa ni sa adwumen na se ebe wiase no ye na ne monyam hyeba eba ma me ne umienu na fa bi aka ye nyankopon no so so enu ti mobile money number edi adwuma ne ye ba kope misrew ebi enka ho eye 0550 068822 0550 068822 be team for the last time 0550 068822 edia ebeba ne Clement eyisi apia me pacho fa bibi to so manmra adofo bi no mu a wonom din kan ma wode won de ba ye din no ebi aba be kamensa e wa hanti muncha me bre kakra na me mubo obu o te hu nyina wo twen so obeti ni din e basa e ma ni nya akomatoyam eson kokra enu nti no ma me mubo din no bi momra pacho momra mami a de mo ba ya dada momra sei mo de ai we de pacho fa sei fa yechi aha mo nyina mo ba TV so de asenye ms ai mo de mo fa camera ni mo na momra aha mo ba de mi modi ne ba miensa na fe mi sam kwaso wate mo nyi fancy kakra me ba okay edi no mi ba kakra bi na fe mama hoho ya kwaba minim se shabo do enti na wonum nam enu nti Elizabeth Kunadu yensa aka wo de Michael Ampoma Monica Aban Marian Inkum Emmanuel Esuman Ruth Arineme Anaji
Yɛgye yɛmfa sika no nto di yɛkase yɛbobɔ ne saa yɛbɛkyɛ papa ɛtimisrɛw ne nyina hyehyɛ ne mu wɔ ha nanso berɛ no nti yɛmmobɔ din no yɛntwa bɔdinya obua no wɔtie no wɔbɛbisa na ade na mo mehu bi berɛ no nti ɛna yɛyɛ no saa na saa na yɛyɛ no nso ntimisrɛw wote wo din na sɛ wante deɛ wode baayɛ no a fa kyɛ Bibia ewo nkrata so ewo hanom sei. Enti Elizabeth Kunedu, Michael Ampoma, Monica Aban, Marian Inkum, Emmanuel Esuman, Ruth Aweneme Anaji, Vida Takona, Gifty Safo, Mary Daku. Where you the 10th name? Lucy Echa. Mabody akana to so mema wo yakwaba na fe minister wonum say here na wonum free wonum nante see any say ladies first and answer men's first. Ladies first. Hey, oba no so ya shebe ma no boy. Okay, papa, order ma oji ne ba bia mu fi bai. Yo, papa je dey do asipa enu abedo fo nyina. Okay. Bidia ne Mr. Samuel Bedu. Okay. Mr. Samuel Bedu pacho ye nyina ye free Paddy's Royal Hotel. Oh. Echem. Only menti me hu echem no. Original Nigeria. Wan chia ukra ye nye edwuma de no. Wo chia ukra na yi ni free so ne. Ana oni. Oh, Ada. Found anything. Oh, dear, Mamma, Papa, you, okay. You're free at Paddy's Royal Hotel. Okay. Now, you buy it. Now, I didn't see my buy and say, Yati Nhyira doing. Okay. Na Nhyira de na chese obi eni wiase a on pecha. Kwasem. Ti se Nhyira na mo ye Nhyira nsem bia na se yan so ye de ho ebedom bi. Nti ya na ye wo ha na chese ye de mo kan ye no. Okay. From am na ye hina ye ti no. Okay. Na mo a ye hina so ye pese ye tu ni se. Ye hina ye bebo a na Nhyira no so atra pecha be. Wow. Oh. So my buy. Oh. Mo de ma na dis isi no so na madam is so here Madam Angela Eduna, I don't know your managers, Paddy's Royal Hotel. What's the name of the hotel? Emma Brain and Nimon. Okay. You did that. My evangelist, a lead. Okay. Now, I made by me from your mamma Biggie. Okay. Or I said, you beat with your chica. And I go to Sunami. I also was telling you. What people are between me, I did come bring idea. Okay. You'll be at Libaho. Oh, Joe. We're back at Cabo and Packing your Melbourne number. More fire. If you hope I don't know, will tell you, where will tell now then it can be big time, my big say, what about the chill? Some don't practice for children or money. Okay. Come on. Okay. It's time to go baby also. Okay. Medalisa, and then my manager. I buy I don't never go to said ya brigana the kind of ideation. The come promising enga. Okay. Almost once a body of her. You see, I use you need. Say that you can buy a woman jack a crack. Okay. And then you can begin in Chicago, don't know, the support to crack. Okay. She need answer from Joe, the treachery. Joe. Every family a better Ebema Omabo, Newman endorse until you never best what the other. And what's in your major form? Aha, I want to say, mobile, nature say, Paddy's Royal Hotel, and a original Nigeria. And managers, yeah, she will name some. Maybe I'm not saying, oh, to say, let's just say, come. Yo, 80, your power, your baby modern, your DNA, aquacoshe, and your ma, a debate. Now, we besides a Paddy's Royal Hotel, what about the 1 minute away him? Oh, but Paddy's Royal Hotel, some American is a chairman, a champ. We free, take her, and I acquire wood roof from the swamp. Taxi rank wa na we be say taxi for no mo nyina better say Paddy's Royal Hotel we do a champion Pentecost asoda na a champion Pentecost asoda ya no mo na ye nhwani mu ye wo e bia nso ana wo free kran kwan so na e ba ejo so na e ba wo duru
adeko de achi junction ho eno so na we room e won se nyimfa no so ho taxi for na over no so no ma na di akona abani nyina nti nya duru ho no bi se e pepa di so o ti agam ba akopọ okay ya kan se so ni yesi ha kire bi se akopọ di anko chen ya eye busum we ya ye wo 28 of December e nyina ya pese ya so ya transfer kra ya keken sa ni tell them fa akonya we so I invite mu Okay, all right. Eti ya beda mwase pa. Ohemaa Benewaa. Ena simiasa. Say the name can say Ewie boss. Okay. Padio te. Mami fa to in once. O say ye di kan me fa we. Ama begafo. Say say me fa begafo nyankwa. Jo. Di ye di anu abegafo. We dey opani chiame wani mu ni nti esi so. Etemeka so na ba. Nhyira misasu je ha nyaa na eniye. We so ye Nhyira do. Yesu ye di time ma na e di ba na chi. Eye me boss. Mr. Sammy Boydu. So di time na chi. We so enka no ma no ho. Oh, na enkra no sabia nya do. Omo koda. Na omo bompa ye pa. Omo bobia ma no pa. Company we get nya da pija. Afise na so no. Said ye tie bia no. Bibia be fine. Okay. Let's fire 1 minute na yem. We dey wadaroma. Ansa na bia mpa no beba no. Okay. Nim se mpa dey no na etwa ade nyina ato. Na ye ka ye cha kan. Ya mfa no ma no so antu e bia na obi ho no ma. Miam adjubo miam ya ma. Say fly ade agai ma me. Na bia ko shapa pa bia. Na fly ma so cry. Yem ko. Nhyira no wawade Nyankopɔn mo buru hono wado ye doso ajapa wasem se me da fiase wa mehwɛ me yare ye wa mehwɛ me dada gya wa me kata me ho ebra du se wo ma nhyirafo afrika na wie ya ye ne nyanka ne kunafo ne musia ne oni bi mobrofo nyina hia ruade de oba biara na makoma so no de na adom ene na chefa ene sika ba bebo bia no Ruade Nyankopɔn ye nim se won sa ensi fom da biara da wo se bi ohu bobo ni mo bode fom ruade de ya ruade wasem bia ni atro oba koma pa ene agina tu a ono na busua ne dom nyina agina so mo de ba bebo anyanka ne kunafo ba mo mu da biara da ansa na obetu ana mo na bibi da na koma so ajapa woni makoma mu nsem da dansa na oboni pa desrase ma na koma so bi sade ene de waye ekire nsentani na bi na sempan amada fufuro so watumi ayi bi ni esra bi amano Christ wodi muti amen. Okay, ya beda masepa Nyankopɔn osramo na sɛde mo yabo na dali dru a na mu nyina so betai chi ama na efefefe ti o de ensem bepi akwan da ho betimi akoye mu ram mo mi akofiansi adansi na mi shida ya e kan se so ojuma ran so on to market here because papa mi ameko se papa busi ko se on to market here because ojuma pa mo ye no se bia o wa chi ni ehidi mo ye mi shia mo so pa ba so amen ya damasepa eti na ka kire wo opportunity way at the ho at the mouth by yewura entumafo amodu by wonyina munyitwi na momra kakra bi ekura wo ya wodi ba uba ubenya akwanya no saa na onso wakire akwan na woni Nyankopɔn atentam na wagye mpaye no bi na wokɔ Mariama Muhammad ono nso ne de aba bedu ya sesia na etwomu na afei comfort a champon won so wo de no aba bedru mebobo kakra bi na fe yakoya nim bedru the 10th name na Lucy Cha Joy Sapon yensa ka won samo de Millicent Chumasi Xavier Segbeze Alberta Pagbite Loveless Lai Abrofo no Susanna Ayensu Martin Autry Comfort Giodu Georgina Boateng Janet Constance Inti Bridget Oseiwusu Zelia Mohammed Richard Edupoku Akosua Minta Vivian Azotetem Tetevi, okay. Bernard Boateng, Charles Kofi, Harriet Kwarting, Mary Daku, Charlotte Sheck, Elizabeth Amano, Juliana Kunedu, emergent payment, okay. Abigail Arthur, AC, Ophelia Prego, Sadat Abubakar Hamza, Victoria Donko,
Johnson Ajeni Mbuatin Mr. Edoso na yempese obe feel bored inti and mama the first page na Nyankopon eye yadomo a yebebu bobi ede atoa so ede amaw eti kakra bi ekura obi amano ensu manomra na wonso fanhyira no bi na yenko yanim your feedback na enkomo nso apai ewo hanum sei enkomo etena so Emmanuel Azure ya woni ye cha wo free have Kenya se no oba ya no se wo oba beje ne ma every year cha ho ama ye free ye cha so se ma wo fufuro me kwa me timi ma afa panyine se ma me wan ma me ko na me ba me brew secret bi pa mo kai wono ne wo ha obeyi priority akofu no che prior no de pra obeyi de kire ye se oba ne prior na wo de pranie na esan se obra get results obra yedi anutum bi ye nti yedi anutum no Emmanuel Azure wate ne ho ase sika esase ekọ mankola na achia na wotwemienu bia wodi sika ebre nkola no eti wey a good result sa mema bi say awonu maso emre no wonum sa abaso bode na December ye bebo mema abaso wonum ayede wonum aba na wonum maso aye emre no ye be ye awards day inquiry no any night and day evangelist any awards day and night awards demonstration night awards demonstration night it is so yeah sa week ni muti udi wo hani kejeji bra beje wache de esan say ye kan ye de anu to wo se wachire bu se wubu ade na ampanso wubu ma na wo de aye adwuma nti sa awards Emmanuel Azure ye de ne de ebema no ye becha ye ni ago ye becha ade ebso ye nkonkomo edi kan so ede ana Shaibu Amina wo firi nkokọ no aba na sam ode baaye no emu owram ya na ahomete na mitase meti asenso ma wofuo minhunu wonom ade ne si ade ne baaye won wankasa tenti me ma na kwa aba na mimisa no sede ne de ne baaye ana yes na what to say bibi aye boko okay awie nkokọ de kwa wa de ne do baaye baicho ne de me baaye ne se me hwehwe me maame ade o maame aye den na si nti a wo hwe o maame sampi ba mbe kire ni nyina mu nsuso yo kire ni nyina mu mpacho me papa yo obi okobo ne bra wo Cote d'Ivoire okay nti abra okọ hora na okọ hia me maame na omode ware ye na omode wu me nti omo wu ye ne na ye miiru me na me peni ansa me nua bema nti omo na maame kire mpapa se na mpapa ware no okro ne so no wo hu me papa abusia ne bia woni me papa abusia nsuso nti papa no fa no kwa kire na abusia fo ana ode ne ko ye kro okay ode no ko esi why na ka se won fa no kwa kire na abusia fo eye me maame o maame ana o se papa no fa no kwa kire na abusia fo na o maame onye Ghana ni o ye dey ni o ye Cote d'Ivoire ni okay eti wo papa ko hia o maame o Cote d'Ivoire ho yo to aso nti abra o mo kodru ye mienu ba ko ne firi mu okay onu ye bema o firi mu ona na ye panyini dai me na me ye pani ansa bema okay o firi mu na na maame ne kraye se wo ko ne chiaba ko ne krom ho no Cote d'Ivoire aba nti abra o ko wa ambada sabre no awunu ne firi na wo anya sei na me no so anya sei ni nyina ya story aye me na ba ana e kan kire me okay na me so de ne kumu sa awunu ya no me nua ne de me ti me kire ne eno yan kan kire me ne kumu ba sabre na me na se na ntobro no anu ya di okay nti o mu ntobro kan obu anu ni ntobro fudi erebe me ni mu ne bro fudi sa ntobro eja na wusu nim ntobro fudi mse be ase de o say de aye yare bia e friend de ase sisi ogunam kola hu se me na ne bro fu na me be bro fu de me okay yo trust way any a friend measles why to yo me dasi yo nti maame ne ko yen wamba biem o kan se wonche obohwi akohwe na busianfo no wase ne kiaba nti o ko yen wamba e wo mu ana papa ne se
me yiri ko e wo se wo nche o na me nim ne nti akwa chese na eti sa dia me nti mu no ana papa ne fa me na ekoye ye ba na ebeduru techima oho na wa short sika kakra nti papa ne yes obedi pa oho no nya sika kakra na kontu so mebo onye techima no woko enye techima no woko ko divoire ho ti ma me ne woko na obi woni mo bia wo techima abusua on se fititete na yaka bibisa obra connect se dwumadie ye di na yenim se o records ni bebre eyemu nyina mo nimsem enche kura na obrani bi ba ya oberehwe ne nkrofo ne nam dwumadie su ni papi nam so na obai nsusu adie no nsusu eya ade ahunhia na ejidi se ampa na mo bra connect so ye nti obaye no obetimi anya eti nkomo aye die nyina no ye se onim ba bi asese o maame wona nso wo kyerɛkyerɛ nsɛm popopo bi so ama ye hunu de ye na bi a obi tie mpo a wo hu se woni maame asemasi na sɛm ne ye kan ti mesrɛ utawaso na tie bi na yenkɔ yenim to aso enti wonim obi a wotachima ni sika na abesa wonim obi a wo ho nta so du woni sika na esan ana efia wo tuam ana odi pa kakra ho a ye sina nkrofo bi ye contractor o mu ye kwan wodidi o mu echi di pa kakra nti e wo mu ana fie wura ne babisa papa ne se Ibrahim se no betra fie ha me hu wabusia ni bia wa ha da wabusia fo ni techima kromu ha na ana o si da bia ha da na busia fo ni ha na wo tu kwen na ase wan short nti wodi pa kakra pesika to aso akọ baby a woko na sabre no na kumase ene Cote d'Ivoire de se nka ofu ka de uko straight nti ye ba se ko si techima ho ma me de sabre ni nyina me so ni a me mani fi ya me bisa ye de me na ba ne kan kire me na me ti we nyina ye de ya bo amane de ya bo mama ne nya se mani hu emu biara ni ahu bi jo nti e ba ya na ma me ne bisa ne se Ibrahim wo betra ha no ye hu wabusia ni bia wa ha ni fa na wabusia fo ana papa ni kire baby na busia fo wo wa asante mayemu ha ni 3 days ana papa ni free papa de ehia me papa enti na so ko wo akwantinfi wo akwantinfi eto baby a woni mo bia wo 3 days wan kaniti wan kan yemu wan kan fi oda sori na kire se wo free mu da na ampa so eti una na ba kire mu se wo kire na kire kwan kire fiera no otimi kire wie wo kire wie baby e ye onu me papa ni free no wo kire ni nyina kire fie wura no nti abra papa ni free mu omu fa ni picture e de kokumasi mankra so Friday bi nti omu kodu e pe na nipa na odi picture ne kopie ni so so na ye mega kuma we papa okay ana o chen say asimasi we munim no ana o se ye me ba o se ande wa free mu ana omu fa aka omukodru ye no unimu musrem fofo omukodru ye kura na omu asie no obi a wanya omode se no na montwa mabusu na mama mre no wante sa se bia eti se wo ko wuto ba bia kura na se ehofo no ebusu ani bia ni wa nkemofo na wona beti akosie no adentia sa na embraniti chemu kakra adentia ombesie fisa ye nkremo ko ye puno de ye mpanto yanyanya ne na ye baby a ne kire kwan wo ne de ye betima akobo amane amana ye ba ye funo ne de ye ntime mpanto se hwe na se kwan no emotwa ye de to enye ya e wo se ye si na ye de ye kobo amane enti mebo to say bia obi free takrade obebo bra wo kumase ha wo ekremuni eni wo free esesi ekobo ebusuya na mane ese mudishi afri mu no na nkemufo mu ha na la ila ni akosie no abusuya ni bi ani ho on se kane no ende de fun abaso ama fun ayi ama bibia ye ntintia nte ye nde a nka ye be frɛ fun so ena sabre no so no na fun se nhia nye Matias o but say ikura fun na bai efi kumase kwata krade emuwa na nso bia na ebusua na wo ne se o e pese ye de hye ne ye de ne to takrade ha ana ye ni mra bia wo nkramu mu sa eno de enye mbra sa baba
Wakwa nka pe. Baby a wu ye no baby a ye baby a wu ba wu no eye dan ya ankremofo onu ankremofo ho nti o betima akora. Okay. Na oba wu ye nso no se enne fun aba so yi ye be frɛ. Timuni amamre bia se be frɛ ye frɛ a nipa no ebia o betima aka se bia so mo hwɛ na se kwan wa ye be ka se o bia mo ye bibia ba ye ba. But ye ni se mu mfa funu no bayen. Funu se ye mfa bre mo ho de anyi. Eno de nim ayimu sa. Ye funu no se sire mfu funu no. Sani baby ame wanti na media ye ne dafunu anya de dawo ana ye ntwaadwo wo funu ho se da bi enti ye de ba be ye de ye be ade ne betu ne krom se baby obeda asase bia baby ye nti e ba san omodi picture ne ko kire me na bemba no mankra so ana omunso peka abusiafo no nyina tram na omukọ techimawo ana omukọ do ado abi me ba asem wo ya nyi nkyeremu na ye nto ankomo no so me ba me nkwa ahoma no so na me ne eye chief imam ne kasa mafo Ashanti regional chief imam ne kasa mafo me ma no akwaba na Minister Sheikh said they can it's say hello Sheikh Nami Eba show me more how me jusu to say alhamdulillah da Allah say epa na enkomobla ye die na bibia be pie mu ha kakra na ye tiefuo ye pese ubie ye ni kakra bi na fe ye to ye nkomo no so ni nyina ne say oba bi a waba ha wo hwehwe eye ne maame na oba ne papa nkomo no ana o so papa esi mu free Kumasi ana okọ Cote d'Ivoire na okodu tachiman na ne hu sika nyina santi oya na dwen se obebo sisi wo ho no wadi pa kakra ansa no wato na kwantu so ho no obi anim ne busua ni bia wo ho o mu bisa na kira kwan wo kire na kira kwan no a ene wodi free mu wo free mu na busua ni bia ni ho no yesie no wabra busua ni bia ma na Islam mu no mpa chow se obi hu na busua ni ho a yetiri na sa alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi al-nushur ya de jamia na bompa ye de ba commission Muhammad ono na wachire ye kwan ono na wachire ye isu ana wachire ye han na han kata isu so asemu ya abada hono ayeni fenini e commission Muhammad wakachire ye se no man nai bi wo ho se eba se ye ne ten di kan se obiawu o si ye ne ntem ne ye fie no se obiawu obi se obeware no wo se no si ye ne tentem se nyame freta mu aso no so wo si ye ne tentem na mmere yi we na meji na so obi wu a owu di ma abusua na sa mmere ye papa ya okodu tachiman no a waka nchi no waka nchi atere na busua fo no ene hwan ene nkremofo no sia wo mutie no nfumso bia ni se eyemu se wu jaina manada ho a enim guasie na beto no na mu ye siewia si etu anamo ye hwehwe nchi na ye ko ba mane ni ye ebi atome e wo kejetia ni ho na ashantere nyina chi fi ma ma wonye ni be bi ko frame e no se politics wa frame no e obi yangu e wo kejetia nti yangu ni ko ke amba ye ko he ni brother we imam a wo wu sabi otra ya nesu e kwa ni no to no kino koto no ma ye fa yiri e de ko mochiri hwehwe na busua frɛ wo no mo enchi omo ma ye kwan ma ye sie ma omo ban ma ye de ye sie de ma wo nyina ma wo ko ye yi enti ni sie no de eye abusua dia
wɔn na ɛsɛ wɔn sie wɔn mu na sɛ yɛbɛkata n'akyi na animguasoɔ ma yɛbɛhyɛ ɛtɔ so mmienu ne nkramofoɔ no a wakɔto wɔn wɔ hɔ no nkyerɛmu wei na mɛtumi de yɛama yo shake so say esa me ba na wadaw ma o de me fan tete mu kakra na aja me so meti ne ma bia nti ye be hyeda ba na ya ba ba chia o na akire no ye de akire nkomu bia mate meti sa na ma me no ka mankran so sa mri me ne mu be wo mankran so a me ye program awo Asafuano South Ahafuano South West sa mri ho na ni gina ni mu ye kasai unsumpe ni nyinara ni mo manka sumpe ni nyinara Ashanti hadie the nim kura yankɔ so a yɛn kankremofo mmom nti kakra meka de akyerɛ watiefo no edamati nhyira wadwuma mu die nyame mmoa mu amen yɛda se enso pa shake ɛna yɛne no atwetwe enkommɔ no yɛ Ashanti Regional Chief Imam mepacho ni PRO no wɔno na sɛ yɛnuanom nkramofo mema no bi te sɛ enrada emento ansɛm a na be ma ni di woni o ma me nyina di ne phone so no papa yi yedu ho pɛ case ne ebe ye peche won beba from kra enti ibi nsɛm bi sa ne ya na ye kɔ ne ho evangelist na wo ka bibi sɛ shey ka kyerɛ mu sɛ abusuan ne de ɛwɔ hɔ na so abusu etoso me no ne nkramofo na kyɛ sɛ ke wu ba bia ne efrɛ kramoni bi sɛ mu nipa ba ko na ɛda ewu a obetumi asie wizi enti na ɔyɛ kramoni no ana kramoni no yɛ ne dafunu yɛ fafunu to hɔ ana yɛ fafunu hyɛ fridge yɛ fafunu so nya translation say yɛ de funu free nche ba kuma sɛ yɛ bɛyɛ dɛ na no na ɔka ne sɛ different translation. Okay. So de funu free baby ko baby. Abreko asase na da ho no ye gidi se baby ayi asase. Ana ye gidi se shake bi wo ha, shake bi so wo so ame. Shake bi so watakura de, shake bi wai into represent shake nkramofo nyina. Nti na nkramonya brante na omu ade sei kramoni pani bia kasa oti. Oh, anje de no kore. Okay. Na baba kasa na mo kekai kansem bi na ode na mo kan. There be won't be into us or bra me say more cabibi or cabibi and no more cabibi, not then and no more can. Boy, a comfy needy. Oh, okay, and what's I say? No, I say, I need ye. Oh, I'm more than a deep Joe. Say, boy, a comfy needy, I was also cancer. Okay. Now you say, Bia, no one ever him would imagine. Okay, all right, young call, Bob come on. Nti omukoye me nana mu ne han ka e ko techima ho no omukodo na omu transe yo fosum bia se so omu ye ma no okay but omukodo de na esie no nti abra omuko no mu ja me ma me ne techima ho ami na ye kotana ne fiefie wura ne yire no eti na wo nana ba kire o se na wo ne wo papa ne wo techima ho ana ye wo techima ho no o kire o se no wo di mfie sen se no ka no se sabra na bia mbeng to say 7 years to 8 years mu ho okay all right nti omuko de me ja ma me nti e wo mu a omudi aye kasie ne be koye krum ana me nana be ma ne ko techima ho no ko gi me free ma me nsam o kire ma me se ne bana be afri mu dia ese se omu fa me ko kire abusianfo wo fie ana omudi me koye nti me nana ne nche na me trans nyie free ho ma me nso amba na chi biem da o ma me no ka mo ko divoa ma o papa ko ka ta chi man wo mo wu ye no amba na chi da wow se wa wu se die na ye no obi antimi hu wa amba da bepemunde ana me nso ma hu ni picture kra da oh ambe kan say picture we na ye mi ma me mfoni na baby e wanyina dri die obi so baby sasa ade na fe na be ma dentia me ye say anka minya picture ne mom de anka me de asole dadaada by picture na amanya ntin ana me say that is sad me de beba hanum si me kitam papa picture okay MCR wodi mfoni awodo obi ma yen MCR se ededam de a yen hwe o papa e picture bra be hwe bi Facebook no ye Nhyira 104.5 FM
YouTube yɛ TV yɛdam live wadom TV bɛhwɛ ebi opanyini kɔ kanasɛm ebi ana wonim no ebi ana wote ne ho panyinsɛm bi ana so sɛ wonim abusua yi a yɛka wɔn mu asɛm yi a bra na bɛhwɛ bi mpacho mo sɛ ngusu ma yɛ na yɛnkɔ okay efoni a yɛde ato so yɛ hwan o papa ni wɔde sɛ wɔde edi ambetimi abɔ no a me maame na abusuafo be hu ana yɛ ndaka kwasi so hwɛ krata we so a saadi ni no yusu yɛ eti din bɛn na ona na bɔ kyerɛ wo a ɛno na ndaka kwasi no ndaka kwasi ofiri kyerapani hɔ no kyerepane Togo live side ho ne Togo yɛ bɔda okay onuanom abusua picture onyama ayɛn a sɛ da kyia kata nanso abusua wɔ no nso wɔ kyekyere abusua asɛmwe no emu edu na ɛyɛ ya ofi sɛ da bia meka sɛ nipa yɛnhwehwe wɔ wiase mu yɛkyere ka so yɛkɔ yɛba mempere me sɛ na menyɛ sɛ one day pɛ one day mpo 1 microsecond mu pɛ akoma no nyagye asa wɔn papa anim da wɔn maame anim da ma ɔno nko ananam a wakyekyere busua yi na sɛ no sɛ ɔno kura namu no asam to na kamafo ne wan enti n'ani aba no so sɛ me papa mpo ɛna manhu me maame die mummoa me na menhu me maame wo si din a ɛde frɛ no yɛ sɛ me maame ne din di Mari ko di vo afa hen no ba ahanu mu kasa mu a kyerɛ sɛ Mary ana French for kan Mari okay so wo hwɛ papa krata no mu a ɛyɛ Abidjan ana ɔtanae okay ana area nso a wɔtana amu nso so din wɔ so ɛyɛ krata no so krata we so we ya o French de ya kyeye pa ana so nyina apopo so apopo ntin okay area wɔtana energy wɔ so energy electric me some French de adru so no be wasum ne tie what energy electrocute electric de la women energy de here wo besre me papa de la Côte d'Ivoire okay edi ewo ha no okay we ye ndaka akwasi ono na eye wo papa no na wo mama de ni din ni ha wo okay krata we kura me de we ye o papa krata wo de kwaji mita wo Côte d'Ivoire me boa eni o tete krata pa me raso nyina la ni le eko school ni eka la le ona French won te kaka je m'appelle oni ade ni nyina nya wadwuma meteme kaka kra bi kaka ni enko papa on te French papa kaka me sre o meteme nka bebre o ma de hin na o te ka comment t'appelles-tu? Je m'appelle Amina. Shaibou Amina. Comment tu vas à l'école? Mais bisa wa se comment tu vas à l'école? Comment ça me school diana? À l'école school. À l'école school. OK. Allez, dis, je m'appelle j'habite French on te mais school à la mtio no j'habite nous y a dia j'habite bien ni c'est bien c'est ese no bi areho enti krata we ni de okay your project krata na because me who edin bi e wo so edi am ni wan your papa no edi ene mini for the say musi eji meter ne de na okay krata no na ye de ato so no se French na me kan no me boa behwe energy electric de la Côte d'Ivoire eno de ene wo so no last abonnement branchement
French na wo kan nye French. Na ye de ya pro de. What the English pronunciation? English, any. Friday na so. Ni kana unyi ni ya. Hwe so. Because French na American. Papa, o de any. Me ba no. O ba no. Opanyi ni mami aye hwehwe wo no mu. Woni unwo wo no. Ami ho. Mami no na what to say na gbosu to say. Oye nipa tuntum. Okay. Ba won so oye nipa sirem aye woni we aye kese ebe pe wa ye kok tuntum. Okay, kasa ben na sabre wood wani bu a wura obenya be fie be say. Mami no. Sabre de mbra me hu no na na say mbra wo na obe fie be say. Sabre de no obenya be 30 mo. Be 30. Okay, na mami wo say. No sabre no so. Would wani bu a be say. Be say check it. Yeah, be aye 5 years and I say 6 years. Okay, so say when you say 85. 40 years. It is a sabre no na mami no e wo 30 mpo a ye assume sa. Let's say obetiri anya be 65 years. And Abidjan no. Okay. Mami, French na wotie no obetiri ya tokra. Ama bi se be obi hwe French a obete. Se wo hwehwe wo mami. Because Adum TV de kwa achiri pa. Senso ensisi so nso akatwi. Ensisi so. Enne twi na mbeka. Okay. Mpacho Misra tiefo nyina. Me maame no wo obi a na ofri Cote d'Ivoire. Ma hunu da, ma hunu picture mpo. Nianti a media aba ha ne se, enda akwantu wo ho. Wa ye kan na ebetima aba mpo se ne hunu pa bi kurati Ghana hanom se. A ye kan wo beti. Nti se wa abusia bia omu kai so omu dihie bi. Eni bema bia wa sa akola no omu hunu. Ene pa twena ye mia. Nti misra abusianfo. Se muti minka mumbo muhumoni ana menso minti munka wa misra mu a Edino Mari e frami maame Mari ba menim abusiani bia nti menim edin so ne din so ne mu maame ne bia menim ne huni pa biara menim ne huni pa biara ne meti ya ne se esi e frani Mari eno nso menana na e kire me menim ne huni pa biara se abusia we mu na ofri mu menim ne huni pa biara. Okay, eja na me pese me bisa we o se wo na osua no na maame no ta baga na ha na David. Me bra na ekotena Abriko so ho no wone ne de wo akwala no. Okay. Nti owo ne wi ye no e wo ma na oba ne ka se bemba no efi so wo ware bemba no wanim ne bosiane bia. Nti so ye nipa so ye sama wo ntimi hu. Nti bemba no mfa ne mbra me bra ne mfa ne mbra ne kurum no mbe hu ne bosiafo. E na me bra ne de ne ba ye ho no. Okay, so they ba once per once. Nti ode ne ba ye na e kire ne oba ne san ko ne ki no. Wan san ba bio. Nti enu mu na me bra ne ye ne senka obesan akọ. Wo ye senko wo kwa wo nche obesan ba. Ba enu mu no wa oba ne mba na won me bra ne ye ne se wo beko e ko no ma akọhwe de nti a won san ba ne ki. Nti enu mu no wo beka ayi tekima. Okay. Na wo honum na ne se kasa ya wo ye se obedi pa na wa to na konfutu. E na afofia nto ata wo de kai mu wo tekima honum. Nti sabre nyina na akwala ne kan ho. Okay. Nti na akwala ne kan me bra no ho. Okay. Nti maame ne de wo no ko ne de wa mfa akwala na anko. The bucket one wo jane wo jane ha. No ko ja akwala ne kunu no wo ye kurumo. Okay. French for enye na aja wo se maame ne de Marie. Eti kan French mu e kire wo mo tie no. French and the doors mean to me. Oh, French media. French dem di twitwa me ho na me twitwa me ho. Na mu French for kasa bi o mtaka anyi.
anyi ne de metimi aka anyi no anyi no eno na no oka anyi ni kan yenko on say anyi ni bosafo no omo penti anyifo no bosafo no mo Western region omo no asefo and the Kwabi post ekoya anyi nti omo no omo kasa ni nyina okay o si efre o Amin. Ba edia maame no betimi dia home na eye me. Oh maame ni di maame no Maria no. No na me de beka. Ba tuma mo se die ni aya na edie ni Adom TV keka den a kemo ye eseche ye die djuma da biara dai ye tanase ye ni amenia mo ba dwewe edwamo o kire oso ye fa wa na keka de ye wo wa ba tuma ba su a mo otewa owale aiwa ini amini okundeni na okundeni awanya ni photo bia wa ma kata bi yo fa wale yo ese de ese wuri atin iti ini be fere Maria na aiwa no wo Abidjan iti se se bia mo idu Maria no wo Abidjan bia owale Ghana wa owale Ghana be oya ojare Ghana be zo bi na ona e wore batoma mo olibezu na simbe wale Ghana wa ya ngomi osa hole Abidjan nti bezu aya eti uche ha iso nsa kwa Abidjan ya atinu o wuri yo iti batuma keka wanyi o 40 years o 40 year na afu buruburu na batuma da su anwa keka okunde ni iti se esie bia on be fere Maria o Abidjan dia e dia na iti aye wa sesie bie so dia bia fari benzu ai epecha ye toro so iti se muni so benzu anase wo bedia ana che ko beba na se dia na ye bie ye rete ye tunu na afere na ahahile okay enti na avele what you say de o kan na en one no mami say o kasa no te okay yes obi afre say o papa free wo ma mi krom enti mamintie no na menhwe de bia no watimi aboa ye hello na wani ohene ba frey na de wo ka no ka magente na fe yenko yanim me de ensem se ya na ehia fi se wei ana Kristo ba ye obeye ye na oba wasi subo brawa wo ma onimi ma onim ne mame ni papa krampo no a no one no watachima onim se de papa no no sitie ensem o ka nyina ye de wonana e na aka e de ache we have a very wide network in say obra connect we so ye de beka ye nema ya fere ye eyi ne ho sampa ye be hu no absu amemfa de we say maw na ya fe ye nko yanim na enkomo to so ye no ho nti no ye nya no pepa na ye nko Alicia Deco and Trading Enterprise was a bronya chedie promo and I just say what they ma wo na what is in your man so say who akane no na WC ba ko no obato no 550 Ghana cedis so say who to me nsa what they ma 500 ni nsa ni nyina or they ma 500 or WC ni bi ho na no no 650 so say who to me nsa ana uto biko animu a wo de ma 600 watiti so nya bronya we 1 to 2 milika na wa magibi na bronya chede promo we twam ayoka misra wada WC so na 750 se wuje mi ensa bomu a wo de ma 700 umpe we na apade ba ko bi ho na no so 850 se no so wuje mi ensa o te so e de ama 800 Misro, ye were doom a binchi, yan star oil, and the dish, and in where you have for canabra. Ube yansu you fool ne frey, na de makachre we, friend ebisa say, Martin was na equa saying, Jibiko guane out yes, na abuaw. Your number did ye Jumani 0558 063 836 0558 063 836 na frey na yene wo enko no sa pepepe tap send se men kan show say tap send no fast easy and convenient misra wada Africa ha bia na wo USA wo Canada wo UK Ireland Italy France Belgium
Germany, Portugal, Spain, and also say UAE now. Dear Winyana say, tap send app no, Bomodia download DB, na create account. When you create one, open your bonus, a £5, and also say $10 and no baba ya would ya so sika. I did kind of faswa. Mr. Bonus will say, ya de cha wunya no bepia, a jetata send app no. Dear Bama when you search a say, promo code no, I used to try FM. A bassa chadian, ya betcha sa, Shabo would be 2 more, would use promo code in Israel FM. Ya betcha will be now fair bones and so would them come pa. Tap send some control say papa no, and no any yet dear no, Bomadia, next na emwawo. Flora tissues, Mr. Wada, wouldn't say. Flora tissues the let's say, ya wa go ya enye asem kitwa ekura. Na boxes na ide abano ya shada na ide ya die nyina dadi luba de de na to so na nyum ben kwa na ho kwa orim to on say de ba ku bi ni na ka otiri ahun eti wuji abonse dadi oda hu kama pa ekwan a eye floral tissues e fa so na fe wode a hye ya de nyina ye legend dadi lumba Charles kwadwofo so animonyam no okode na nso techirema mbronti ne kasa wo kasa fa nwum no eda so bua binom ewo abrabom mesra wada ya krepi ne dia babegu Nhyira FM anaso se shop bia eben wo bia no ubenya bi ewo hondom eno nti Lumba fan clubs shop owners ne ade munyina number we nam de ma frɛ so until men share for my friend na beji bi eje si u dem a wo di Lumba nyum sim ebo no a what I say pim time me up pim time me up pim time me up pim na do mi o ye na sare ho kan wa pa no tissue no na dia afifa wani ase na che se wo so wo che se wo kai legend no fra number na so GBC fie na Anna legend no e ma ye 0242 748 469 0242 748 469 na onso waje wo de Marco surgical saso ye na eduru ha na ma na me frɛ mo misrew brenu duru se wo kwa fichira etom no bia obi onu ma o flow ni very heavy want me fa hwenye no de obetimi de agye e pacho enie eye pretty lady sanitary pad by the way atabai no trete Rosso no eye sunye no ahuni bi kura no anse obepeje agyina ho fatum biem fatatalase no achi ebasa ehyewa o feel me ka sunye no ahun wo say woni ma de ko akaka no eno ehyewa se vurudu ase wo ko banta mo item ka kama na de we na famu shall so am say wo mother what ebo ma bebo ho ban so free infections abodi na ho eye kama oba bia wunya pretty lady panty line e shemo aduasa woji ba kwa de betwa bosome no eti sukufuo maya no side chicks ana awafo ni kan tobi na fe side chicks no moso majibi na you know remove ye kwa your name team legal wise and ntino sa na tie e ba we e market outdoor diaper kama ya wunya bi na de bo ma me ana papa ma me abre ho pa etudu ba bi na wonu ye mra ye me ye ni nku wonu ho market surgicals or bed mat bi ho uji bi de seswa na for the diaper na bo ma me empa no junso for no da ubele ubekwa ba na kama se de tie na kase ye ne nketua na ye de abadwa so sanso ene ye wo outdoor pants eno susu ene shano so ma me se nye sa ne mai mienu nko a na ye ton ye wo market cotton wo ye wo market baby diapers baby pull-ups edoso enquire form for one many chem or kan she draggling kuma say bra me come traffic light ye number free is 0242 770304 ubetimi so afre 0553 291 477 na onso beje ma papa bi na fasiesie hu maka chiro se bro nyan ye ko fili ya hu ye ko chiro se ye ko chele mother say ye ko chele wa o ba maka chiro nya odofo no fie Bomba stores say a orange December a local package international packages no Dubai for no South Africa for no intimi ko be ano ye be chele downtown ye wa ya 24th December and ko say 28th December Mr. Wada Accra Kumasi Takra de bus no kama na fe accommodation no so luxurious
Uni big mobile na quilt no na mummy no mushem you know na come on Bible mun come on betimi abo in December na wase ama bibia akoyie the experience na mobile no 7 to 14 day package eno so ye de mamu ya eno so kama pa Mr. Akwantu sambia wo de dan bomba store so wo nyira ikura eno nti me de number e ma register sia na fa ho ebehwe orange December no mu na ne ho ntia se bia nso bi say 0531 090068 obetimi nso afre 0531 085235 yewo kumase yewo eja Eco Central no so aye ne Victory Baptist sorry dan no ewo Tech Junction no ne bo ho bre na fe yen hihye bro nya no yie na am obi ansi wachi wo de onim se o feel water we wan obi so de o get call na se orange December no ase ama akoye balancing for case ipa no na de baba friend and to be ya rese mesra wada titru ye nkoda nketo motafo no wo de bonwa no redu mienu ne to be ya rese ebe wona to my free nappy rashes no but I obada pa obeye de maybe so anadro basis wo adware obawie na the floral case diaper ne bia bonwa wada the night is still young for you and your baby ti akwade da ya no bom pam Ada was yo akwame the flower ni bia bon wada timi so me ba beda supermarket bia wuram bia no obenya bi ato wo ho dem open do wa to dia na wa Fred Delta paper mill e was 0243 033 033 na onso waje wo de kama pa me ba tro enne matadi ya ehyemin wonim se retasant de chese oye number 1 opama de menye oye fashionista wo bejuju wo be ma color na wo de atade ma kwa san kire mpaboa wo de sha enene beko our Pankrono Estate me pacho Pankrono Estate ehwa na retasant clothing wo the number is 0541 413804 0541 413804 na eja wonso wone no etwe enkomo na bibia nso enkoyie emfa emma wo abusu make kire o syntax tank eno na wugisi fie be ma fie ya nika ensuo nwa ye den no na nko a water is flowing in your house aden syntax tanks na wo de fie site ho GBC won supafo bebu afa suti na wasto wonsuo ewom ye de no wo to aye ahwa chichide da so na afeyin so durable strong tough ya to apeti ba bia mentigana ha wo 400 agents a won mo ton ye ne mapa no de emaye online shop ne so ye adwuma eno ye syntaxgh.com your number edidi adwuma no 0244 335 168 0244 335 168 na onso eje wodie na fefesi fie mafie enye nikana efie nso so emwa ade ha adwen pa ene se ensuo nwa ye den na wonu yiri nyina munamu se muko muko pensuo basa ha adwen pi ekwa enti bomode ya na yenye no saa na emwa ye nyina okay abusua mame nkomo a etoso mienu so na mema obayi akwa ba ye nkomo a ya tena so na abeka ya obayi no oba ye nchen wo fidua mu abebo ya mane se okunu aya alatani na bema no okodi pa wa chim ene ne mpotem ho ba bi ma yakobo ni tuo ekunu sofu bia woje bema no wode ne ye na soba energy no Nhyira it is a baby I fine yo oba ha wo ko ye no ye boy ye homodin bia de na esi akiri aso de esi akiri say free akọ ye no ni Friday na so from the free me ka kire me say o pese o send me 2000 na mama na on fa mama ana say on fa ma ahanum na me ba na me say o mo fa ma Oma me ba o munchen no see what the free one man tin nke 2000 there hen wasem no ka kire wo o kan wa ha sa we ma me 2000 na mpesa me resa wo kai a okay eti u free anu bre ben na free papa sofo man free no no na free me Friday no free me eti wo so wodi sikana send ana obisa me say on fa mama ana so on fa mama na me so on fa mama oba ha ko ye di na seni 2 weeks aba 2 weeks ebo asa me ba ha la jamba ha 11th
ɛda no a ɔbaa yɛ a yɛne papa sɔfo kasa wɔ ahoma no so ɛne abɛɛmu na wɔdi saa bɔne no nso ɛho nipa ɛkasa ɛyɛ no ɛne ne da atwa to a ɔde baa me bɔ okay stylish wadaroma ebia na 2000 na ba bedi wo hɔ de a ma yɛhu no sɛ medi wo hɔ de a na wode papa sɔfo bɛto ahoma no so na mabisa no sɛ bia nyanyam bia wasande na akosi baabi ana bribi nti bia wonya ne hu dwuma na ɔbɛn nso na koma ɛntɔ ne yɛmfi sɛ yɛka asɛm no saa ya na wɔn mu a yɛka asɛm no ama wɔn ma na yɛdi wɔn mu anim no ɔmo hwɛ kwan sɛ deɛ bɛba bɛka yɛn nsa bia no yɛde bɛma wɔn fi sɛ no nti ne yɛwɔ yɛ intermediary yɛgyina ntamu ana yɛ ntamgyinafoɔ ebi ɛna ɛkɔ so ya saa sɛmi ɛma Aisha Ejewa ɛne Boati Junior ɛma Aisha Ejewa ɛne Boati Junior ɛne obroni asɛm no baabi a mo yɛ agyegye asɛm no ama asɛm no akɔ akɔduru no sɛ bɔkɔbɔkɔ gye me nsɛm a mentimi nya ho hwee akɛseɛ paa na gyina ho na mede me nan akɔhyɛ kɔba do anim sɛ kaa ne nyina ɛna magyina no a nipa no kura handbrake nim no sɛ ne nsa gyere ne wɔ gye mu na kaa ne tifira me nyina ho ma ne ntwi mfa me so mɛtwe me ho nti mma Aisha Ejewa mama womfie no nti mempɛ sɛ meyi bibi ma abrewa ɛbɛhaw Uba no a wodi asɛm no anim no anya busua a moti asɛm no so ma menka prɛko because manka ɛhyɛ me ame ho ɛhyɛ yɛn ho ɛna ɛreyɛ asɛm a yɛtena so wɔ ha bi ne deɛ ɔbɛyɛ wɔ se 2000 na papa sɔfo kan no so wɔde sɛnde yɛ to obebisa yɛ sɛ aba na fi so wɔnte papa sɔfo nka bi ma na mo ba yɛ sɛ mo ba afiri mu amenti one dan oba wonya ne ho ade agidan na boso ya yen kakra ne papa sofo akasa wode nkrata no abrɛ yɛn kunafo se me kopa busia ba enti abusua kakra no ejapade over 9 bedrooms na esi wonom no enti munya 35000 no ama ana 45 ni nyina mpa mo yɛ gaga ese mbetwa no munya mfa ma megye nkrata no ya ne akani pa wu akira asɛm uti asia abusuya ti sɛ kwaye me frɛ bia ni maame no na me de mani ato no abusuya panyi wɔ hɔ abusuya no mufo wɔ hɔ modisia bɔ brase de kumansi fie ekafia wei mo de 20000 bae eno mo se da kaso nti mo kɔ akɔgye bia bɛka ho na wɔtwe mienu ni akyire ni enti mene mo na edi dwuma no nti na me de to manim no se ko ba se papa sofo sa so ba se ma me matwa ni mu a sika no ma me ba je me nkrata me nyere Nhyira FM eya sebe sofo no stylish fa ne to so ma me evangelist naima asem ne bia na aboba abayo obi tinchen a na se bia enye no kuradie ne ma ne mu da wo ha ebekwa kwaye ti sa se kuntu na se dwuma bia ba mu obaabi bisa wo so papa sofo ya ne wo kasai wo so mama me firi me pe meboa ne 2000 obi ante wo nka wa ha wo so mama na ti ase se wo di sika no fa ha maye naima se me taka sembi na ya na menyim se de obesi afa no je de obi besi afa no me se menyi nipa ni o papa sofo no de say nanti wonso nti wofu ka fi ha emasuku na yete mu nyina de wo ba bio dina samba ba ha bia ye de wo be hye women's wave ni mu bi vi se no eya agensemu obia de enye obia obi hye no to yete obia wo ne hawo nanso to mre bia ne da wo hia wokuna wu mu akosofo adi wanim ene wo akọ station akwa wa ehu ni din da yeah wa misanza papa wudi akwasi wudi kofi wa misare papa ni afre ni fia no pa besi sa mere ya e fre na won fa no eti wo fun we fa wo fun fre no ma me so be fa ma onu na nkasa na wo Nhyira FM Pacho 33 oh say 33 Pacho 33 why you mistake from day one if you are up to date
33 for nothing. 33 for nothing, 33 for nothing. 33 for nothing. Wait, 33 times 0. Zero. What am I say? Oba besia. Are you loudspeaker na me so befa? E da loudspeaker. Na me ntik mu. Ana phone na mele. O ti on aja. Over. Over. Sorry, the person you called cannot answer. Over. Na ayi mrade no beto e. Mrade. Na so kwan anyere wo. Oba na o kan se o se o de bre no nya yi na o keka na num na awe. Unu se ska ni kura no. Pa chole wono na kan no ha sei. No o san so frɛ me ka. Ana me se o frɛ wo no, unu se ska ni kura no. Pa chole. Na mrade. O se do be ya ba se mi nya ska me se me de ma no. O se eya mrade. Hwɛ. Uni ni pe kasa. Ya mususu ni nipa ni nti na mu wuntem. Ya ba bia nipa ni firi ba wo. Okay. Dali din ya dan. Anya ni di. Anya di e no. Anya ni ba. Okay. Anya se di ositie ni bobre. Enye keliba. Ha? Enye keliba. Kaliba. Kaliba. Ka. Kaliba. Kasa ka. Oh, Nhyira. One fa. Say busy. Number busy. E bia na papa so for free. Wo de. Oh, on fra. Ni di say. Maka chem say oba bi a woni ukunu anya asem. Woni ba ma ne dampa so atwe phone ne twa no. Fa ne to kukum che ne sha obo. Misre wo. Fa ne sha wo motoam. Ne ka chem say baby smile. Na muntwa selfie. Wo ba no de be we okunu. Me ka kire wo. Efiri nyakopon ya adoma January ko. Wutu di your friend ba kumienu gre na amape. Wonu yire picture amotwa. Bo said that don't TV de. Because nipa bi mu asheda your madwin say. Omo be ha nipa bi adwin just like that. Na nipa bi so wuru nyansa. Okay. 419 wo ho. Ana kwase abu wo ho. But wuru nyansa bi nya den. Ento. Yo. Aba. Ghana from man fa me pa mo chew ani de mu a. Sabin producer awade ne sex enko nyamo. Yo. To omo fu ma. Aba. Naima. Chese hwese obi free. Ayi Ghana wi akofa Ivory Coast ni aba batena yo. Dan mi bisa ma me se nti wangasa kuma se ha no. Ma bebrebe. Otumi free so am atwam. Hwe astan for me na fefe. Wanya bi. Otwam asafo ni ba ma gina kwa otumi se bu ni butu ni wanya bi. Otwam ayi sahwe ayi eno ha. Adana ya na mu presa. What do you say? No, nya de na no fa na ho me da. Abi aya sikanibra ayamo. Sikanibra ayama. Cote d'Ivoire sa o. Cote d'Ivoire samedi soir. Saturday. Okay. Hey, Saturday di manesa. Okay. Saturday ba bia boso. Wow. Saturday ba bia boso. Saturday enche. Oya bani ayenche. Okay. Saturday police ni. Quarantine adwuma. Da quarantine adwuma. Saturday ni obi anko genani. Oburu loko na asade ate on Sunday just want to me so na me dey to there. Ya cho. Oh, okay. Amani ya nipa we. Nigeria no this Canada da no. Otima say, amani ya nipa obi esika so ha. Obache obasa ochi oba adwene a. Na I must kana wo hono nya wo de o. Uyi dia ma oba o sref silisa. Yiskani nyina 100 million na kan. I want to o kan wona ni bia sanfa so ho. Na yi 5 series wa. Fama na kata say gem number. Oduru fi oba fro. Okay. Oba wo sika na ni moti bi ha na soko. Agent continue ni nya aduma. Ah. Enti bama me say na nya lie. Okay. And bama ba ka cho oba say me pe obi a wo yekolo. Oh, okay. Okay, bi oba nya ni lie. Usi ana say me wa. Unya rent ka ba ko bi na ko fie. Ka cha ni so mba wa na Ghana fo mba nyina adwene eya wade. Ye wo. Mame, otima say mba wa lo eno ano no. Na fe na me pe o me fie. No, anu atwam. Pesa me yo me wow. Du ko fie. Eno ano no. Ha, ade chi ya ba wanchi oba ba fie be si niam. Okay. Awa ye ni ba se mba wa. Ade chi yo be si niam. O si niam wi obetumpa. Otu wi anu ada so. Ebuka sima na be fie. Na me na wo ho na me. Chi sabin producer mama bebrebe wo ankasa kuom wo fie ahwe Nigeria ni. Wo so gusu fre no. Producer for ya no. Oh, na ade ba ko. Me dey tuni pa you be say. Go baba.
what we are ayi oti kumase a ana we asantini ana wali krom ni o ton okrom ni so betimi dia hyewani o sani ndi obi ade hyem nyonko ni be hyewani o tie nya ne sa ayeba umemwa we jana ni a anya kra anche anata krade ana Cape Coast mewa na deria eti me bawo ma me misa we be ma no na busuafo a wo mo be fafunu no koye no o mo nim se be ma ne wo ma o mo hwenkoda no wa Nigeria ni nua ntu o mo na na e ma ne miska ti o mo hwenkoda no nkakra ni be bia o mo hwe wo mo e baba tenye mo san busumi san na e wo de ba fan se asam ni twam o mama me 14 million. Ukunu na asam ni ba ye di say 1 year. 1 year. Tom the 40 million na abro. Nkwala na say omo ye 2. Eda ba ha se etufo kai. Ya ka say. Mo ka 7 ton ade. Ti what started? Maybe I me ye adwuma na me guso a me ya me boabo bibi ka kra no de be ye adwuma. Obapenye was saying 7 years. 7 years. What they say? Nhyira. Nigeria ni watu Nhyira. Papa did they say? Obina ankrani dina ase Ghana de ne ono ne die ndi ne so. Enti what they say Nhyira Obina? Mpacha. Lawrence Nhyira. Come again. Lawrence Nhyira Obina. Lawrence. Lawrence there. When you na ba wo mo babusu ni mo ba be mo na tena fi ni abu aye nkonta no abaja nkonwa no on di no boy no man yeah Rollins mpacha as in John Rollins mpacha ana so bi na mpacha Nhyira FM oti obi na ase nyame na ema sana mi kunu kira ase kire me ana wan so di be no de ma o me de wa nyame wadi di so me din so ti wa fala tani ati mini natna Ghana ha awu mamu mienu wanya ho ade ewi asida ya na eka bibi etimisi o yakopon ne boye ho ban o bibi etimisi at any point in time tituru ya mana yenye mu ade ne mema na yenye mu ade amaye ka awu nkofo maso no bibi etimisi naima I'll tell you what we told them. Sabaya mrakura ni wanka. Ebusuama mra ni obeka. Naima. Emsa sembi o untimi nyere nkanjere na. Ense me no me kanti. O yo ba nti. Mame. Nigeria ni we how many years? Actually 1 year. 1 year. And about 7 years. When Nigeria ni to now you me ya na me. Na nti say Nigeria ni you can focus with your life Anna. Mommy, be your own. Be there. Mommy, yeah. Mommy can't say me to be your home. And maybe a mutina traffic so sometimes you do want to reach your risk. Me and now man better myself. Okay. Because you beat me header. How I was see ama who so person ye bibi. Yeah. Now you tell any baby. Me come to totally say me wale yanka that day na me wale again. Wow. Abaya no fair. Yeah dey ye. Okay. Ma shisi abaya wa pampam. Ola built me gina ho no. Ene emna si for asase no kura ni nje. Yeah. Obadu o ti asase no for na asase ni bu. Yeah. Obutu so ba na mentu hills are hills. Hips. Me pacho tie me. Oh, now you ba no. Now fe na ni bia. Omo mu ni ya me ani bi no. Na no nyakopa heda so cry no. Na no tese wonya makeup. Ba we tire we pa na ge yetumi sande age aye sie na pampam. No kuta paso papa na ma metimoto so. Me san wan am sanda no ho ba. Aish. Let me tell something. Tell me something. Me wunu Ghana atwanse na ma follow. Oh my God. Na ma wale bet na ma follow. Oh. Anam so ba pa na ho. Kafra. We ya dia ye. O say ai. Nam so waduma o ya no. O so me go school na ye makwan ya. Wa fa ya dia asina pampam. Yeah. O kedu asi haya o. O ya dia ye.
Oh, me say. What am I say? But you know, Abaye lazy. Lazy. They always rely on a man. Okay. Batman, that's Friday. Asa. The certain oba. Man home day. Even you, Kranas, a seven previous and the other beton graduate. Okay. But a man who's on or one who's on. Yeah. You put it today. You soon because what decided so persuaded day. Okay. Would be a Quran show the beginning? My main canto, Ghana BBC no. Oba yen no beginning na ya say ma banana ma Mr. Musin na to me. My young from so but me pe bibia ye. I want to do something, Mr. Mo. And bit for any for na for. Let mumwa me ma bom adwuma bo so me pese me ma no. But if you can see say me study ni no ba ko yen na adwini ni bibia e besi with say obenya bibia fi boku ni kunu ho. Oni wanya kunu awie. Mami can say so me koba mema wo de na ye adwuma maka kire me say emai nwagem so ye emai women's wave empowerment your slogan no unstoppable women unbreakable wave enche ye bepa ye ntimi metena adwuma de so no obi abeka na say no aba ye women's empowerment wave Emma wafo single ladies ye de ye nyina ye fra na fe ya boa one adwene mu ya boa nsa no dwumam obi ho a o ye hwe wo nya kasa kire bi keke na ye first conference no kuma se ya ebedita na jibum edunti enche obete ho asem ubo mode ana udru Facebook now the obo official Ohemaa bia ye de link ne beto o fa so anu abejoin ye be lanche wo dwumadie ya so na fe ye de hu nkomo ye ne de aboa ma na ye genzizi ana menye genzizi o ti genzizi o de ni afrobeat ye ya afrobeat foi ye timi aboa ma ya ware ya ye sa ware ni bi mpo ama ye timi atene ye ho na ya bobra no ba bi ama bedri de ma mi hwa me ho na menye nkrato kakra na meko na se me ba doctor ba ya no betwe nkomo kakra ye twa ye ho abasisia oh yeah come on Nhyira 104.5 akosia Ohemaa se me afrobeat de na mumbe reggae for ye gi okay the frame master amwa na so amwa ye fra hanomo amwa with mobile service enterprise aduma ye na hano ye spray car body waste spray car ye inside landing kama o car bi wo hani spray car ye kama pa ye nya aduma basa ye aduma sin aduma o me master hono mo 7 years we are me pon me hono ye aduma no alaji salia ho saf market ona na me ye aduma no nyame aduma ho de na ye bo ntaabo na ye de aduma no ye nyame aduma we are seeing ye mesesa no that one ebe we are seeing na no no see nya machine be friend wovi ye di bi suba hanti nyame aduma ya treshim e wapem to ya ye aduma no ha o de cars mako 100 ba wenya baby desi ye aduma kama pa wa mi wie school no na me nya school anka meko pasata me fie e modern ti nyame na madom so ma me wo fa kopi amana no ana o me de beto aduma mu ambition aduma no mission aduma no so wie no wanya maburo o beto afidie ma mbi di shop no yede edema ne ti aduma na me kura mu a wasaf market ne nyame aduma e ti ma ba be aduma ne kakaka se me start aduma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adum isme nya ba bia ko bom pa ye ma me start aduma no me start aduma me ankasa no me ye aduma no 24 years ni asa nyame aduma me sabe bie company we kesese dinye se ahase no ana iti me ko yesi machine a edi twafela ti adwuma ne ba won se fe pa ne de yensan ko an ne twafela no
bana ade nyame adom ye o machine di twafela ye o machine di buru no nti sisi ya no gu 4+1 no na say what must sound the can nti bibia dry not ma aja ko she ovi no aye challenges you woman say on say adie bia obeha se bia no mfa ne easy the premier na KTI nkwana na ovi asa 1999 seconds SUBB bi wadu asa na nipa maako bi si bibi enti na emani die kese se the same kwabru chire kwa kokotena okoye adwuma no na committee mi beto machine bi but me try me try best 5 times me nya bisa na Ewurade adom paibwa na Ewurade nyansem no nimdie no obi kwa ma me a ene metime nya machine a me akasa me ho se metime di ye adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe na akasa no ye machine so use no kwamia no the whole machine bi no eto ye machine we ye quality machine a just all the care we na usbra bia ye kama be o ka be pie no because e di flabo che na ye I want say adwuma bia won ne nso customers ni do oba o se media mi penisi ya chire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho your first class and your second class into which chire ni mu other ones na aka ne de meka to se ne de minti menye enti me chiro ma hu se car we pinti se ni bit my de aye enti me work ma ship no kura na me fi se ba hadwa mete so aye de ama se be adwuma quality ne kwa enti ma ba because your car sin bo pinti a can man che won sem kra na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but obu open tika 1 year pepepe na ka na yebasa e fa be boy na ka ibla for no so na masa ni ma won na yede etimi ba but dem ka she nyame en me so ye dwuma ye na ha no ye dwuma wona de ka no kwa ye bitima guarantee ama actually that to say edwuma ya ma no woni biansi oba time say ka no 2 weeks ya 2 weeks no obeba na are you ready 1 month 1 month no ba na aka na ye obu akwa mtimi ne kan say o ka na 2 weeks ebi kura na be ya 1 week na na ye na ma so say ba befa o ka e di no kure e wa edwuma na ye de ye ho nti ma wo bia ma na ye nye program ye de e wa ye ha edwuma ne de ye nya edwuma fete bia ye ye edwuma wa o de kwa e sa de edwuma wo fe de every enye spring ye o ka ebu a ka ebu abeba na o se bia abeje 100 cedis obi so obeje 5 cedis na say 2 cedis ya de aye paint no kwa koto de aba be edwuma ma no emwa o acha 6 months 1 year na ye basa ya ha ne ye edwuma ne wi a ye sa polish car no bruni kan bi say was wo wase car no maka no ye de ye kama na so do kan be kono na say edin ko bi aye de aba obi ne de car no kwa koshim no obi be na de car no kwa koshim ye friend spring boot be na de car no kwa koshim obu ayen se san so freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia yen san freta se na wo machines no se fin bia meto car no so enti wo be yu car no be pie no na car na ye kama enti na ma ye adwuma no ye sonko wa ha no enti ma nipa no bebe de adwuma free brono so ne mantemo ne tachiman enkran obi timi frem se me fa ne car won kan eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya obeye adwuma no etimi ye de eboa ye kura na ye spray ya no opani se o ye ka wie na se o hu fort go ho wonenye opon se maji wa adwuma e bia meje o se 10,000 na mi spray ka ni wie na mi yika ni pie na mi hu fort wo ho a me sa sande ka na ye foforo asa mama ka ewura ye de aba because ase obi a oye no kwafo na se woni mo adwuma na ni su bia na se oye professor bia no e wo se adwuma na wo ye no e mo obi meche wo se aha anyi na se ha yisi wo se wo quality wo na nipa ne be fa ka na nipa ne ba no na ni jika no ma so makoma e to me me so me ni jipa mo se adwuma na ye no etima kakra me di tu ye ma no ene mo fra mo abesu adwuma wo bi no a e ko ne se omo ni abotre ne twen a ye di adwuma so o de gan hye ne se no hu paint ne ba ko mienu gua ofiri se wo ho adwuma enti ene ye mekwa kwotena wo bi mu no me prepare makwa kwotena wo bi mu no ato paint bia na o de aye adwuma enti e mo ama nipa bi we hye o ka no bo se ka na pempem na hye na tantan eso no kala nko ene nche mu kala nko enye bibia o
sikani ble and this animal in Naiba. Yamika say, me started adwuma we almost 26 years in Yamiama met me be adwuma we. And I say enough for. Tell me this sikani ble chia. Come to me be adwuma. Ti me tun kwala nyina afo say, wo su adwuma to wo asisi adwuma ne ye. Su adwuma ne hu. Na pon ho ma master. Ne nhyira bi efiri master ne num ba obi an. Wo nhyira wo. Na ma ne kum dia. Me master nhyira me. Me pon me ho no. Me som no. Medi di prosper. Me my papa out. Na medi ayedin. Inti misle Ghana phone nyina. Mo fa inslaso. Na mo mboae. Na me mbenyi ne penyimpa. Na nya me be hyiam. Brunya said rubiemo. Ye mo frey. Ye wo no moden. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikadia. Me fa number yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Na me asem me yeti asese nia wo de fam no. O de fam awurade. Na nia wo de ma no wo hye na na mu nti. Ye kura wo bi aketo bi ensua. Number wo beti media faso no ye 0550 068822 0550 068822. Edi ebeba no eye insure donations. Obeti me so de odi enwa fa Western Union announce say MoneyGram e was 0552827834 0552827834. Yesre wo ye mo frey wonu mu dan me ni umienu sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi na opese mi ankasa me ba be fa number we so na obefrey yesi 03220835570 wo frey ne a ebi awo bia ye beba be fa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mo frey afumu and I who me say when you fantasy more pure so say dear we in charge when you feel one kasa Lawson the layman capsules a mob sisi no ko tojo ma ye den na wo adwuma so wo chan kasa na no niyo so ho Lawson Lotte Mr. and let's see you am always what if you want you fit to come so I say for se me bubra honam si me dia se ho a me mu atantia Lawson Lotte Mr. Lawson the layman capsules mo yo bam mo ye na la Lawson Law Care Mixture. Lawson Delayman Capsules. Do you know why you feel? Delayman Capsules. A member do if you do what they cronkwan and a Law Care Mixture. So a painful and ma woman for anyone I want if you do what train son can. FDA Ashisha Sa a Jedian Kratoimu Adjatumu say a ye. Student is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Medi di prosper. Me my papa out. Na medi ayedin. Inti misle Ghana phone nyina. Mo fa inslaso. Na mo mboae. Na me mbenyi ne penyimpa. Na nya me be hyiam. Brunya said rubiemo. Ye mo frey. Ye wo no moden. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikadia. Me fa number yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Na me asem me yeti asese nia wo de fam no. O de fam awurade. Na nia wo de ma no wo hye na na mu nti. Ye kura wo bi aketo bi ensua. Number wo beti media faso no ye 0550 068822 0550 068822. Edi ebeba no eye insure donations. Obeti me so de odi enwa fa Western Union announce say MoneyGram e was 0552827834 0552827834.
034. Yes, sir. You're free. One of dime new mienu. Safe so. Who are near ma? Say dosso. Say a kitwebi. Now perceive me and Kasame Babefa. Number way so now be free. 03220-835-70. Who free near? Baby, I will be a. Yababa Befadi Kutawo. Bring ye. Come me home. Na yen shamo free afternoon. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. So physical money and put me to wrap just for me send in a minute in Sabacandia and then one half cent. Yeah, Ebusian 4. We didn't did an akuma patchlewa 1. They recommended tap send that mama. And that's how for also for baby. Now you basa. Our rating so yeah. Our year A1. So pian road do tap send. That also is a fan tap. You're going to do what Shrek Amansan. You're going to do what Gala for say. You are going to near this coffee in here. May and friend for the VR, you know, tap at the movie. Tap send in this street. The tap with the one. Tap and one in a piao. Send me to my knees, I'm afraid. I was a phone about what you know, PSC Estenie. A Nhyira abodo, abusia Bible say, the Ohemaa Benewaa born or the female rate. Yibima Fabra nebeboa, na onkone sakwa. The obey the bemano, a rather better was shame. Bema with the chance, ya kwaswani and dawana. Yamena won so, a yibia banon so. Yadam was say, won't fabi maya. Please, ya say, Fadia bra. Na rather man win shidano. I be obi down in Tibra, near Fassadie, and show my frumuma. But you disobey. What's in my year? Oh, can be a year. Oh, how the mamma no do me so. Sika Branty. Okay. Men kind of comment no cry na trimay ode. Boa Simon. Was say you perceive who original Nigeria ni mobile no gina ya nti hu no Hega apia. Was say sofo Nyankopon wo nhira wo epa. Now, Scavengers na o fresh shake the para person. Asamba see a fresh shake misa. Juma no sa na etie kwa kuki solo. Was say obey. Bata no so kwa na so no so echiri hwehwe ne bai. Wakoshe mu ache dodo. Hoji bright yawo. Was say okay, we a French na watro no minti min kan. Okay, comment no eye. The abano ebi enam kwam ebi so nam bush way ho eti be ya maka edru no a evangelist ye mon komo na ye tom wo no ho anafe ye ne doctor edin komo enkomo imienu na hima okay ye nua ba na no tia no hwe ne maame na me pese meka bi me ba ntina me mama me wakabi na yanko semense heba na yene doctor ending come doc now want to say ya me adoma baby I fine ya me adoma baby okay 10 minutes yanko well mama ye ma ahwefo and ye tifo amuti issue na mo hwa adom tv we ni na kwaba so ko so cry family Pimsan company limited a yakofa nwa kase mienu e dia babonten
the Ankai Siemens Vita Herbal Mixture and an capsules. No, you need no vitamin. And I feel the pre-care natural powder, your precursor powder, and so at the account. Oh, say an area, but more dear say, your numbers are that TV no son over fat. Now, what fresh now near your doctors no, or more we do na a DM. Na yashena oyadie no ya pen ho pomesibre enso e di amount your numbers no wa wutie radio no ye bobo e di amount e 0244 718 557 0244 718 557 and it was 0241 604 702 0244 602 604 702 when the numbers I did juma fresh see na how bia hu e wa pomodin mo ya we bia ba betan so ene no wako ho a enko nti we ya fe no kwankro no ye hwe ne mpe anopomesi bre emfama ye fa precursor powder nation komo twetwe na se na aduni na ekobom ye no ni na bom na mum ye de precursor powder no e se komo twetwe na se wo sha precursor powder ne sei enetie na ye de precursor ne ye di nuane no bi ano den a ye di ni dada ye fiefie ne mum ye nim ho apomuden ho mfaso ye di aye precursor powder yi precursor ya di na ye di aka ho ne ye di aye eno nti ne ato ne din pre-care precursor powder but more answer won sabeka adro we bi de bia me ba me catch you say enam nuane na ye di akwakoy full of chemicals fertilizers said ye de hye no ema no enyini ana ebre wa bra in due time ebre beka say prematurely no eno no nti ne ye de precursor powder yi aba precursor powder ni jume jesu no say e be boost immune system nkwamo ano na e ba be hye no ma abehye no ama na nya hoden na afei so wuduru a efa aduane insuo ene fama homimu ekoye ni paduanim no precursor na ba be yini ni na e de afi ho enam say ye woni paduane akwa bi ho ha ne dwumadie ni say wuduru a efa nuane ene insuo ni mframa homimu no ono na so die ana na dwumadie ni say enyi sa anyoma ni mfrim na sa akwa no yi sa anyoma yi na afrim a sa efi no wudro ni na akota akwa nim ebede na sa akwa oyi efi no edi free enuane edi no ono so betimi ayi sa afi no edi afri ni nchen ene ne se obenya precursor powder ibi eram se precursor powder me no ka ho ase bi ekuta phytochemicals and a neuroprotective agent ana se enuane no bebueboa emma wudro ekoye mu no onuma etimi yini na so ebo moden edi free woni paduanim enti ni pabi a wudidi nom wo shame utie me na awie no make am for pre-care precursor powder e dia man and I'm saying me na die chemicals na fertilizers no ni na no agudru ewo mu no ebo no ewe ni paduanim na obeye den wetimi ayi afim obenon pre-care natural powder na aboa abomodin ayi sa agudru ni na afiri ififira a onuma ebetel ene sebe ebe fi waja na mu ni odwonso mu na ayi sa ne omani na de afiri mu ama oni padua na akwa ebi sa adwumadie no mesra ankwankonya haw ebi etena obekwa akoye we yesi wanya kidney failure na se bia hawa ba o kidney ana se bia o liver ho ana o vital organs ni bi no eno ti na e kan for precursor powder e di amount uyo bia se bi du ba bia so wani sitini brew precopa na wani so ayo we unhu nyoma yi a bomodin sa won sabeka bi uyo bia onan esi from na empemade o tena se check akra ugina o check akra na onan na se sebe atatai ono sa kan na atomu a bomodin so be wakoto aduro ni bi uyo bia utifa tumi jaw den uyo ho hia enye ye obenum painkillers and so still na utini da sujawa but man say won sabeka precursor powder ma pejade a chewo TV su de no ne adua no ebedi wakagina uyo bia oda wuntimi na a time abekwa adwuma no obo se na wani kuma adua nyumra se woda no wuntimi na aduro no eye pre-care precursor powder na wie ye ba modern adi ho adanse account for dem so bia ebeboa wie pa ebia won so me no wakasai no wakoma na timi bo hwimhwim tentem more than the normal heart rate said wa kuma ni sigbo no e bon tentam dodo a obehia bi na bibia nso aye kama e bia wo moja ni nye fusani de bia sa wo yare wo no onhyada wo hu eye health intermittency ne asa wo yare e chena asa wo ho ye
Bomodin sa won sabeka aduro bi ma me fa number ne ma obiem ne fresh see a na bia na wo de na ma mo so ne mo frɛ na obisa doctors na ye be ma wo ntremu number no 0244 718 557 and it was 0241 604 702 ma sanka prekese powder na bi na ntimi ni wakadwamu na mo boost immune system no white blood cells no ahoden emra se de be ya betimi akon edi yade so enkunim afa utie mi na gena kwakoye ahoye a wonamu ni na tutu de bia unum pem efemfem eye wo ya edro no eye agan Siemens Vita Herbal Mixture ene ne capsules a mede che wo TVs wey ene edro a me kanfo ede am enam se edro no kutanua no bebre medical culture se titidudo na ene yafa so ana yasa kwakofa ba ene ade agu bottles mu kama apackage ne kama no nti obi a wonom titidudo no bibia no onum edro we yo hunu se eye tete edro na ene nei osanom enam se na hoden ewom papa ebodi akajamu ma oni padua no ahoden etimi bem obi biara eye honam ya ene ye unumpem eye wo ya bomodi se won sabeka bi wochi bremo kasa ya broni be kasa spinal cord na na mu ye wo ya yo ho hia enye yi a ma won sanka agan Siemens Vita Herbal Mixture bi afi wo hye me wo de na koye wo sisi edro we agya baso bodi se wo padua a etimi yi sisi ya de pa fi ho a wei usan ho ana se o kwa wu enam so no medro we onum bottle ba kokra wie na de ni sisi nti sebe oda from no asori de okuta puma no ato ne puma na to atwene de ontimi nanti ya wa sugar no na watene no nante kama de sebe ontimi mpo anya hwe no na afi otimi kwama eye bibia opese no so otimi ye bia afi wo hweme ebia na onso de no akwakoye sebi oba wo menses ena emma menstruation no entimi enflow ye ebia na ebade cha emma ebia na kasa wakoye family planning anase se ebia wakwakono no contraceptive pills no ama na broso nti sebe esi onsabuo no ho kwan a me pacha obomade se onsabeka adro we unya mixture no now the capsules na ka ho na afi the precursor powder no aka ho 442 odi nsuo no 4 no age topa no 4 no age precursor powder to eboa mo o menses emma afi wo loli bi de watenka na me pacho ateko uni feelings ebeboa ama feelings ni netini ababa dwana bibia nso etimi akama wo ye bema na wo hye ya bomodin se onsabeka agan ni bi enam se agan no na ebo modin edi mema kagina mu bema bia wa ye mre wo mpem no ye ka cho se o jimi wo bottom Christmas we no na sebe o jimi wa ya asen so enam se o jimi wo bottom kwa no anjimi wa ya ase a enim guase na be county bomodin se onsabeka agan Siemens Vita Herbal Mixture ne capsules no because Christmas we no bema bia ye to sin na abrama bibia nso etimi akokama nya afei na o ba be yi ensam ano na dumi adan bia bomodi se wonsabeka aduro ni bi na moa na ni wakagina mu se bema na bibia nso entimi enye kama ba bia benya aduro yi bia to ma mo wan kran amo hye yi ene mpatamu ba bia ben kran no o be ko Repast Ventures a help ene headquarters o ko Repast Ventures e wo Keshi drug no adodo bi a wo pe atu akoton no onsabba modi enso etimi akabi wo Kumasi a eye PFA pharmacy e wo Tafo ni junction wa akwa adodo bi a wo pe no nsabeka Colinac Herbal e wo Ashtown Misty e wo Mnom afi Fredimens Herbal e wo ke Rock Pillar enso wo ke wo ahafu memo a eye ja Rita Herbal afi ahafu boss ye ja Herbal uboro mo mankasima eye Jack Herbal, Cape Coast Air Pena Herbal, or baby to say Nkokwa, Isaac Drugstore, and I feel so anti Akobam, Okwa, and Sabekabi, Mebacho, Uboremo, Ewokophobia, Gapson Pharmacy, Humble Mother, Ewo Techuman, Okwa, and Sabekabi, I feel a shaman downtown, and I feel so baby at a Kasua New Market, Nina, a Humble Mother, Mammy from a number no and to Jana, I'm sorry, 0244 718 557, and a 0241 604 702 I'm been wow ka guy say eto say nature say go straight to awodi anemu embu careful fa the dia okay yeah that's a evangelist mame 1 minute 30 seconds na make us stylish me change hene okay ni dine de be your mind tanokwa bendu the 10 be your mind tanokwa okay bendu the third okay me say omo akonwa ma jo ti obebo akonwa ma jo be siwe ebe ma akonwa mate na imade tie ni ye nua ba na
what ore ne mama no onye serious am say braba bitino town adentia 40 years ana what why dey also no train so benya picture bi anko de be hwe oh da bi enti wo train sa 40 years na ima yenya nkwala o TV so na no person ba so bi keke ojide oh yeah because enya logic what na when you do 40 years 7 producer say ya wo krampa nka wo banana afi na wo maame oh da bi eno krampo de ende e dan chen kura na ye nua ba no na sema na meka no oh na hima e ma anya mabo nanso yese enwampo ohunu ho so hwa ana onyine be yetope yeah oba wa hunu ho so hwa o mo bo chen be ma ba but o de oba ne be ma siwa ba o tan chen be ma okay o de oba siwa nimdie famu no oba wo kwan akwanya be pie wa brabom chen be ma adentia yeah jetie nie oba abodam kura wonya obi ma na kata no okay oba abodam ase be me so abodam wonya oba bi ma na kata ne ho oba ma obo se be ma abodam na ne be ma ndam so no nam oba abodam bo ne ho ne kadi sesi ama yempie Israel femanim ha ya sesi ya wahu na oba modam ngro no ho na be ma so modam ngro no ho ni ahwe de be kata no eno mom de oba onidi ya be ma ne ma me ni di hey oh yeah me hey oh yeah hina dia sa ma bia ma ne girlfriend anansa ne ma ayi ne yiri ni di ya ne papa ni di ne ma me ni di oba oba seven producer ne ho kire na wonyamoa be ma ho kire na wonyamoa oba duru ba bia ye ma na konya ye ma be ma konya oba duru ba bia ye je no be ma ye nye no oba bia wo duru ba bia ya nyini bane ma no ba be ma ye dwene bane ma no 30 seconds more oba pe bi bia wonya ba so oba anhu na baye ene sebe nyini duo ene ne nyema toto a obeye cheap afi seven producer onam no ye la sulala na for the cocoa ne che thank you cocoa na duru ba bia ye mpebie mu eno mo makatesi so say aba na ba da sa ayo kanono nti oba comporto ho na fa ho sisi ye me so oba woni adwuma me nkwa aware me mpre sex me ba ma ya to so stylish mame 1 minute 30 seconds na like mame dasi yeah me person me can say oba no lady na so hwe mame no yeah ona etin story no say opa fia no Timothy man edu ba bi no ene firu na ebisa ne say na wo ba ha ubuso ni bi amesra wo Ohemaa family is very important too. Okay. Abusuo wo yeah. Eni pa wo ye yi a na wo we fi o munchi. Ni pa bi fi ba e. We fi ba bi fi ba e. But the yes no. Say because enya o ma no nko na ma wo o ma no nko na hwe wo. Okay. Abusuo da ho. Abusuo da ho. Inti ni se ko basa na me ye wa dom ne nyame pagyaw na wo nya ba bi pagina. Ususu say ufuti ya na wabeye said ya wuti. That is not the point. Akwa so wan kwana me ni anom. Entini sesi ano wo oba wo ko waye no no. According to lady no. O papa kosi dan e wo Cote d'Ivoire ho. Kwa ni jire mu. Sesi ano o patre. O papa na kosi dan wo Cote d'Ivoire na Cote d'Ivoire no. A o si dan ana o papa na ekope liter e dia bo fie ho. And so we don't know what happened. Antia e ma oja oba no ho aba ha sei oba no wi se ode na ko ho wasi dan ama no kromoti ni no asan ko no kromo ma bio eti nine wo Cote d'Ivoire ho e odan wo Cote d'Ivoire ho papa na asi okay eti se na akodi o ma me no e ho beba mama ya to aso na abusua birthday we say mama we shinfimu ansa na yako a special birthday panyini bi ena ne ho kani wodi na woda ne day na ni din de Mrs. Elizabeth Owusu Sechere Mrs. Elizabeth Owusu Sechere wankasa wadie nyina Mr. Enoch Owusu Sechere ono ena oye Insura FM's finance manager ne yere ena edina woda mama na edina tozo mama pia je utu ho eni abusua ni nyina yese ye woshe Mrs. Elizabeth Owusu Sechere happy birthday abusua no miensa ebo na wenwu ye Wadum TV na ye ne wo edi enkra echina danso ye beba ne wa bedi djuma hye no so am say Insura bodo won so wo de hu be hyem na kakra aba bedim mama
Mama Margaret Osako to Glory Calvary Temple. Mama yechia opa what TV na chia woni yenya ene djuma no abom. Yeda CP ne won so wadaje a woni yatena. Enya fidie no mfre djumadi edi ho no eba na fe yatoa so yede ye wo ha kosi se no me nsa beba pa bidin e de Ohemaa Benewaa from Ohemaa B bakope me ye numere unu obi anka me ho na maje so esa chena ebe san ehia pacho to wasem enti Ohemaa said America no say ya dey say anka na kone abadie mu okoko divoa osan baaye na onu na busuafo entam ye kama no obo na busuafo say ababo na mkobo no divoa na say ni na atomia anka bia de to nka amanesa eye maame na okotena ni fie ni wo say eto na bisu so a said ye kasa busuawu hian wo wi aso menipa wo hia o think about somebody's welfare okay so o ja dwe obi ho obi okrompa to na bi krompa ye kwaso ya na ye say we are together again so say you chacha obi okwaso nche obi o eto na bia bi so obi say ana ye fro say what he ya paso ya wa agyami fie kwa na akono maami no obetena ni fe no bi sense na wo ba obi so yi bia mesra ma bi na parent ya 3 days beto so na kire ne chi akwa nka jeta crab kwa ko papa kwa yo maami asan ye papa ntinu se de wi asete no wi ase no yentena na nkonam se me de mia memfo bia ho yo na me bo me bra eto na bia da abeto ho no be gye nipa ubehie nipa uhie busua uhie baabia enti baabia be ko bia no bo amani enya mani se be ko ahwehwe anim but at least no nya wadwen se wo ko because da ko ba ko be da no wantimi anya dai anso ibi enipa ne ba be bo so ho ena de hia me kase pa ne se hawa me say obapa mi na agye ma odi akora ya ti o but I think say papa ne na busuafo anini because wa kokko diva no abagana wo busuafo ni bi ewo mankraso ne adade o mo wo as etiri no obi aso ba ko bona mani akopa ba bi tina ya obi animu wachi ti nya o picture bia aye yi o mo de ene nam ekotene ya ma woni ma ni di nkomo mkoye na so like ebra said ejime de tie no aye say esu ene ma bebre wo wi ase na so bi okrompa bo nya be su krompo abusuafo ko si abo dwane adade o so da o bia I think it's very bad now go to us to ade na wo kan so she onipa jeje ntue ne ye de ne funu fra condemn okay she said ya minya be make na ma bi kura ne yire tia opia onkra no asa baby okọ no okra nye ye she sabiu enye nyansa ukwa meno na tede ukọ ashtan wa ba ka chem se mekọ ashtan no nso no mekọ asumasi ho okay bibi atimisi abrantie bi na ukọ kwanso otogo ukọ no nkra ka ne konya nkwanhia ya de nifunu afra condemnfo na busuafo ni tie no na ya ka na no timu no awu try no bi na ne ko ye no amene ne na timu na misi kwam tika no ni yo mko ba bia ka ne nyankwanhia o mo ede nko gom so ya sie wo mo condemn nipa upia bontia nya nipa kra no okay me ko ashtown me ko Cape Coast me ko didi masei me ne asuma si ne ko di na me ko na mama ye nya obi abisa no yo what am I say the motive behind that yetiri mo me dem ta ka se bi nipa onim nyansa ana da bi o spiritual tension ko yedima okay sure if you film ahom ho enti say ye ba fie wa wo ma baifo be kuno at the same time na ka se sentia na ye chia se obi susu se wo chia obi nsema bibi be ye no all the time you do adwuni see spiritual things how you become a fool say na nkasikafo ni nyina wu ha tie ye woni pa bebre ho a ma men kan se mi kire o se he wo de na ne man me bi na na tie memfa wenya yi me ne na tifiu na o ma wo bebre ni kunu ye fitani adwuma ne nkoyi ma me no nso onko ba no adi ba wa de obi kofi onkola ne ha adwene odidi kura no mgina wo so ti me fa adwene se mi tie na me ba me fata no bibi bread na me abro me ba no ma topa no na ima sabe de pa no mani ni na me de mana no ato atwene wonim so de ne kwa sakawa that's right ntina mkacha so onipa bia na adwene ni spiritual de bia ojeji mi sem me ma wonu se mo mobo mentimi e me yi iska nya dai ema nti me ba no ma top bread ebi wa mienu ti ma me beti fie ho takro mi pie
me took no frame say so for me no won go mu we dey kan ni kwa say meka beta say meka ma me no pano na otobre na be yajai o de ba bi ototwene aw o de ade nam say ade nti o say ebia no bi o pese o ye ne ba ne bibi ne ma ne bibi nti na o de pano bere wo mo say no na ama papa ya say o nti ma me ne say so for me de me hia onu bedi nti o de ba ya fa bere me enya to o ti ma say sa na de yetrimiti ya jemo obi be yem bibi mi yeso obi be yem bibi obi yeso be yem bibi nka ho ko ni pa wo kofia o ko ba bi onkra ana nye ba bi nyina na e ko ekra ete sa de na mom nyani pa ba ko jo o ma 30 second on madam for be ko ofratwema ha na e ko yi e ko yi o papa wie na e ko yi no na o ayi na se na ni anka ba ko se no se kwame untiese ni nyina ye gudu ye ho la minim so to them o tell say o say de ye no ko o ye ni nyina ni hu aha da na wisi ni hu wa hu na wo ntino so aha wo bezi nti so ya de say susu o mehu gosh how long ago okay ma me mra man so na chere wadwen wo bai ya ye bo ni kunu tue a papa so fo ahye bo man ya frɛ no a won fa yi ene ne a wo hwehwɛ ne ma me efie bebre ni wonim ne ma me da mesra mo oba so antientie mo na de wadwen chere atudwa na ye kɔ nim ye ren say ye benyo obi a 03220835818283 wadwen chere ye de wo he memfa ne wo di kan hello Ohemaa Benewaa papa bi. Nhyira me say e che mama award na we number 2 what? Oh, enkasa kura na Nhyira mo na Nhyira biga fobi. Esa se mo ye duma se na bia no. Yenya mo tiere. E bia big mama obi an tiere mama go. Oh me, e fa sem se e mo ya na mo feel because e champion bof no fa kwata je chedi. So be impressed so ma me Kafra pa mama for hello hi ma me love me mo ha you je so ntafo ya we brata tafo ni na black like down shit ana me do agree e we kwabi one ma me bi mo okay sport wa se ne mo do to mo bi wa to no enye bete me mo fi shapa na ma Ade na sie bofo be na tiesi ahoma no so hello oh me ma he you so me dafo oh me aso mo ko fi ase no tako Nigeria e bia wo bia no fakwata me tia wo pa wo me yesre ye ni aba no ba o se o hwe ne desie no yesre o bretin de abotire kwa yakọ ama abofo nyina aba Ghana ha ba be fo mo desie a ne dia no mo mpaye sentinity bia no dia wo hwe no ma me me sabe ka no na yem nia be yo betra we de bia ye ka se obi mra ma wuni o nso wu oba na me de se wasi be bia no agina kwa no ye no won kente no no bia ni wo be yi sika ma da bia won mo no ho so na nkola na Nigeria ma na jama no won ti na ni hwe na wono ne ne daachi me da so wo me okay yes so ye da say hello mama me da fu di baby afrefio oh ya jo so papa Nhyira fan. okay and just say eneno sana mo say when you so from dia mo we na homa no since abofo bi atiasi so wo kasa ya we kwa kwen where you were so hello hello wala from Basha Udi baby afrefi me de ma okay Pacho yenko said ye ni aba iwa Nigeria ni amana from me ya no original Nigeria wo Tabaya wo so ma me nanka atetrem kaka nyamen kamo okay there da sepa minim say you na to so dia hello
Amazing case on market. So cobra, which of what is original of a quarter, what in the American that more body. If we are saying a top of Cano. If we are saying be come via our dear cry, Yawali. Then my cry, Kubagino. Obeka, you put out a me for Habano, Edimano. As no one friend and Fra, no Crano, Mequaho. What body to play a gentleman, yes, in your mother, and a la line, one Crano. Najim Bonnet, remember, Yawadi, Obawata, Okakra, Nigeria, Okakrawati, Nanabi, Nanamo, Macau, Macrao. Hello. Hello. Food, baby, I'm friends you. I'm a fan. Yo, Papa Bacho yet you. Oh, me na kuja na obona. Asa na mpesa de kaka kala. Asa ndio moya na muno. Oma nkintini juna omni no shemfala na okoni tu omutonyesa bahaje. So yeah, that's no what drink. Hello. Hello. Did I food in baby afraid you? Cecilia, please see. Oh, Sisi, is the region back out there? Oh, Sisi, uncle. I know. I bet now our poor what then? Now, that you could wait. The body can't our access to good you. It's one of them. Nhyira FM. Joe, yeah, that's a pa. Hello. 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 Ohemaa B. Hello, Ohemaa B. Guys, how are you, Bonnie? Oh, Ohemaa B. Bonnie, hello. Let me be able to go there. If you are me as a man, I know a bigger food, my son said, a Juma Mobano, the influencer Chicago cover for me as on the channel, engineer clear the gas room. Commander Swan Mark, I don't know what police station that you are, that is mine. But you will now, Mammy. Ya mamma na but na isi na o se madam ye no onye ho nya adwuma onye no ho nya adwuma sanse krumi anko na o de yare ti twade a osuru but ota obi kru egba dwaman a onfa ho kra ende won sale kra so o de tie no te besle mamma ne se o mo de aso wo bo no sanse ne o to bibia o to krumi bia no o ye beto ti se bia ya kwadwini ana be ka te bia o to ade ayen to do beto bia ye beto te mesenze onye no ho onye no ho nya adwuma no fa nkra na ya maame na onye 40 years na o gane maame no ye besle se abuja fo mo wana ne onye hu ni maame sanze unyi gru sira se uni maame a na ha adwen te besle se mo wana na ohu ni maame na Ohemaa B. Hala. Ebony. Why na okay. Hello. That's it. Me da fu bacho udi baby afrefi. Hello. Okay, come from my last call and so. Hello. All right, and human de beya na ayen. Now we can't be bitre obey. Yeni abano. Yeah. Jeni kuna uno. Na yema ewi ase no hu. Me na nkasa no masua bibia to the sense dabia no be yourself. Okay. Me babia adjami ye bia me ane obia woni be sen bia no. Minimu a me wo safo na fofo ba. Yeah. But this year ko bia nje ehu me koda. Nhyira FM. Yeah. Nanso me mpa hu twetwe. Na yema other time bia me ka sore pe ade am bisa mtirim se me de no madidi anu kwa na wo mtirim. Ni me fie. Exactly. Me wo fa de o wona ye oni na busua. Yeah. Oni ne ma. Me bra me ni odi machi. Ono so ne kasa wato a ode ye adwuma ne de obi di etwie. Enye no. Sabi mo fa nchami me ni atofo ma me mpre na japade da. Okay. Me na me papa wu ye ja kokko bebre e wo sahwi wo ye kono. Me ka che me nuanum se ye kwa japade de ye nya mo. Kokko bibia ya mfa we.
yɛne abusua no tena so msisi de no say menua bia ye hia hwe papa no te ase no be ma yɛ nkɔyɛ dɛ ko maaye oni pass all the time bia wanyɛ wadwene sɛ me nam menya nkopɔn ko aha de be ya eti adwuma a emaduane kɔma no memfale ho adwuma de aduane si mi table so na hema memfale ho okay mentie nipa no ana mehwɛ de nipa bɛyɛ ade bia mbɛyɛ bia bɛhyɛ matade a ɛbɛma maduane di that's all what ma sinti ɛma nipa ɛmfa no nto ana yɛ me maame meta te saa asɛm na na mehwɛ nipa di me wɔfa na ahwɛ me nkasa bere maduru baabi dabi that time na bi ohwe wo ye ni mo bi pa bebre de ni kwa brochire bo ko na me de ne ba adanya konya ni no bi kwa brochire ba betina ha na jo di bejije kra de what ma say enti de asi ane de si na ne de si no achi ne de abesi ne ni nyina tugu na try say de obeya o sabe ko wa no eno ne ade hia ese papa we mi ni no ese nkobo ame wa mo ame mentano Simon can say ya na nyanya sa so stay no nche say me wiase ne mabraba say okay nti ama me ni nipa ho adwenbone ana mentan wo bia because of sa adwene na wo metrimu nti nipa bia fa ya wadwene say me papa so de me ko school afan wan fa me an ko school afan ma ba abrabo no de ma be hia ni de na me so be okay say me papa sick masifie on bi bebre papa sick masifie so na ya e chen wo what ma say nti en lie de what ne de wo hunu ne mu lie de obetimi aye okay eno na betimi de wa ko du baabi eno na otimi kasa mpanya me hira ai ma yani ni pa bebre na sisu ya batu bi ye ne da valanda na mo da kumasifie so na ya chen wo because of adwene ye nyaaye me ma bi dia nya media aka media jo stylish obey. Okay, so the Bible say maybe say mtie do no menza it so say the nipa dwe won kuma mu say what no okay as a man thinketh in his heart so is he in this I dream say be ma me ne wo ye no obi aboni tu ti nipa no boni tu no se nka me connect ase a obehwe me e design nipa no so pose so mpo ono na so hwe o da so ya da bia no ahon na wa adwen ko but say we wa adwen say for now baby am jiku ni ho but am kwara wasa me show ade am so me bia survive no na de ni ade pa be bremia en kwasem hwe en uze e kana bia kuma obu ha obu kuma se obu kuma se no ma be miensa oluku but e kwara bi offers ahwe nkwada no obu ha obu ma na kwamba so obu okra obu kunu e kwara offers ahwe ne ma no I'm not saying say be a kwamba no nam so na but then wabo na 100% me ma no me show at all cost because of that thing nyame so hu ni mobo onhia mane onti say we so say the Bible can say we dey say wa adwemu no sa na be ya amon onti say sa there's too much dependency so as the bia no na we amoa me na we anyem say anka senka e beka course I you schools ho anka from age 15 up to 18 when you say you nkwa na abaye okay and you obi a oboka obi ano assess until say obi so nsana obi 12 school fees tell me pakon na mo akeke but na nkasa de se be ye de edina wo so wo de sa so otima obetimi akọ ni bebre okay ebusua enkomo ye ne mo adie nyina akọ ba be wie se ye ka kire wo se oba o bemo bon so na brede bia meka o ebere no de eda ho but enye wunti ene ade nza enye wunti na 2025 na enkwade 31st na ebe program no wa mama nka ho mema 1 minute me ya pon no friends 31st ebe enye wunti enti bre time waits for no man and the time no ade sa wo ye kokwasa wo de wanya obabi onu ni tirimu na wasempa o ne so ne de na wo hye na kachinti wadwen ye say you don't want to do anything wanya baba bia wo ko no ye ne bibia dada abraba ye bono kai mi se nipa ye ni wo nom nam no bibia timisi
so wo ama adwene no wada ne tirim no kra etimi sesa free yiri diem etimi sesa free kuru diem ma mitimi da sori da kope no wafa gina ne se me ne me ba wei ye to nkwanta ya pai ensima yi ase ti sesa ma mi onu ne didi ma obi di ana na japade a waye na wo ya be ma na do wani atoso a imagine enti wi ase we ne enamu no obi e preni tinti prewo de awade wo ho asayede wo ho odo wo ho but the two die din a wa brabo a wo bo no eye wuti o hyebre a ya hye se wunye nhyira wom ana wo predu nhyira ho ene wo nkra bia wo frimu ena wo ba wi asim saa ne ma mienu ene bre a wo bedi na sase su don't waste it memfa wo die ni agoro na awade beko maami be wu agyaw ekunu be wu agyaw adwuma betimi asɛe nanso wo wankasa obra no ekutaw ti obra adwuma de betina ha 5 minutes past 1 ye bekasa kasa misi memma ye kasa no enye kwa emma enhye no nso misi wei eye wave bia we are going to take over Kumasi over Ghana eye women's wave empowerment. Single ladies, married women, retired women, empanyinfo, posifo empanyinfo, man panyinfo, ma bob brako mani ni yani ayamobra, a mixture. And ye can boom ni ashe, ni build a better women society. Madam Ase. 9 minutes. Ni Nhyira. Program Koso, a reviver, True Hope International Church. May I find that leader. Okay. I want money for Patasia. Now, Bosumi be a reviver. The Christmas again in it. Mene Apostle Francis Siaka Smith, Shama Bible College. Okay. On an Ayanedia, and I'm a Sumia Penny. And numerous 6:30 near Shas 8:30 near Pum. Okay. Team no, numbers 23:8. Sebeden Biriam Barakofa Biriam Baso met to me Israel. Sebedema to Nhyira na bedema bodi nyame moni duane de edua se nyame no mewa nipa duabo ani nipa no me eyekwa. Okay. Enti de oben ho bia ben no manyi fie mpatase omra mpatase Christ Victory School da na chiwo pe hona so da ne se yo yeshia 6:30 ni apon 8:30 yeshia ya bompae asiri urade nyankopos on 10 cases to blessing. All right. And from my okay. So I will be there and you too you have to be there. Everybody will be there. Exactly. Okay. I will say that my son and my dad, mo bram bundles. Yeah, ni so pa. Echina so bomodin. So say yeah no san. Shabo do nunti. Ya jibre kakra ya di hu nkomo na afa ya bubodi no ansa na yakoye nkomo ahodo no so ni nyina ka ho bi na eso midin e de Ohemaa Benewaa adwatonde no bi wo ho eti yanti mu na afa yankofie ekra Area Ebusia Sabredi, a Edwatonde no diaka, and I may bet a dear free moon, none mess me catch rose at the Humaka, near Betty now the Aboabusum, na Abwa said ye a sena efata. Mammy Fara ABA Ball Center, as she ye, na any yadia own sense, my air to Yunatano, as seen to a farm Mawadaroma, when Nino and Huaka, ya dear be abba when it is so when you ma busy, when you so a say tuntum, when you a prune so, a crow abba when you so. Glaucoma tete o cataract ete tinti anati eti nyina do wani twemu e o ABA Herbal Center so ya so fata so for 3 days waje bresa wo pa wo be hwe no abo atu ade ne de ama wono no se wo be enye sekan bi e na ode be ka wani anaso pese bi e bi kakra bi e na wo de Fred duane di esan se enti ase ne gidie ne kire ne se ya de no e wo trenim eno nti wo didi a e ko trenim e wo ru trenim ba ne so e ma ya de bi ase tu e de ma Afenso bema wuntimi mbo adwuma ye wompem chese puto kasa ye beka say sexual weakness sisi ani mo ye mre obema no ayese bogo aye kete ubegina pincha ye bema ABA Herbal Center so ye nko a na waya bisa ewa obetimi di wani akire mo ho oba won se bomu ensisi so menstrual disorder tetewo hypertension stroke prostate will liver no kidney na yade aba ho a ene Kumasi odi wani betwemu e wo kwata so gina se jokese na chiri pe na ye wa ye di dwuma sanso na
Doma Hinkro, Yabe Ebenezer Preparatory School, ya and also by Apia Kubi, Coastal no now and so Ede Amame. Dr. Number me to J A I was a friend. Shasiana Ton ya de man no 1 pound wadrono and to one Sakrana wadronum a 0541 565199 and I say 0502 812 161. About Center Nyaminsa Ewom, Ebanisa Yadi Biano, Udwanya Tremono, Asibetu. And Tam Cry Eddie amount. Ladilla deodorant spray and an body splash made off way. When I'm pampai and I say, when I'm sent, no, Ayana Ahia Sebi, when I'm cankai and funk on pem, and on a debia, me catch or say, Mawu and Yesha, Mau Pampa in Casa, Nipediamu, one band, and me besides, would you go home? I know for Idiana, would you bring a damn one on wedding, Kraupias, she knew home. What a Roma, Wolpers, spray papa party, go on what any border from, na a sham, etna, etcheria, a light deodorant spray and a body splash. You want who do so Bama, what dear a storm, one world and a legend. Sans no bar, what dear obsession, instant crash and mademoiselle. Temptation here come Humanian soon, Bama your bar, in United me you so a bomb emanu a ye. Light body splash and so on my won't san cabby, where dear to go nipediamo, nani pediani baby and yesham and for mom. FD for Adia Tundia dance here and say, said you'll be to Agu Biano and a coincidence bia and fracture and mayo and sons money bia and yet Nessanity, open the doso poor to Fabrico a few ebusian for Usutom to Bugum Natontoa, and yet any very cosmetics one were doom, pause a goling, Z-way cosmetics, our doom, only a life on edition anymore. Stephen Body Cosmetics, our Dr. Mensa, and a China more, I inside Kumasan and Crime Bono Biaswa, winning China more, a one, and as a winning pony for any trim cosmetic shop and we're saying that and Ubania Luxelite, your product in your be ato ewo Kumasi Bio Prudential Plaza, first floor, Mrs. Anoche Plaza, and share any more pen. So Ubania your products be ato ewo only any indija. Nasan tia number me de tuja a 0240152204 and I say 0248315258. Wonam no e be yesham. O pampa en krabet mi ache doma ben home. Acho Dofobia Benwa, a Luxelite, deodorant spray, and a body splash. DNA who says, when you na beto di akotote di amount. Dia now when you betray our blueprint the organization as here sabre eja demo fie bi mu ye eja to me bi afro bi nsem abofra no wa hwe na kodum pempenso bi abrantie bi abose abofra ne ye media opabu sa oba no no nkire omu ebrese ni se wo ya no me so me be sha ni nyina eye ntokwa maso twen no to betwa de so do wani akire mu our blueprint the organization as here eye award de eja pade de akwanto de ensense mu bi afa de ne bia no ye dwumadi aye di no eye die ne nsem kwa ye de no eye no kredi trodo ne adidi dwuma ye de usika ketua bi ya kire se wo ba wotie ya otimi nya sesa kura wa kire chese anya asem ketua de ne de wo pe ne papa mu pa de a eye blueprint DNA organization and I make for Ediamo ne sa ni tihwe ye kire kwan e wa Accra Kumase and original capital sin nyina ya wo benya ye kire kwan e wo ho website no eye www.blueprintdna.org and penny phone number na me di to jay consultation and as appointment no 0547113957 0547113957 abusua coming way na yenyina ye mom ne enko Achievers Medical Center asie ye esasa sabre de eno any the diagnostic home scan na wukotwa na test ben na wokoye liver function test ye di hudwuma wo ho thyroid scan ye twa scrotal scan ye twa breast scan ni nyina ye twa wo ho prostate no ehunya enunti meme munkona munkoye mu prostate nhwehwemu ewo Achievers Medical Center asuye laboratory nyina ye di hudwuma scan said ye meka ye no x-ray ECG enu wonom kire me se enye nyinam kane o eye kwanya ye de hwehwe akomam ehunu said ye akoma no ne bofa pemsitie unya ne ba bia gese Achievers Medical Center asuye ne sa ninti wadaroma Kumase ena wo pa ye kire akwanya ye wo bomso traffic light take kwan so Top High Woman Plaza Abrosa ni mo na yani Nhyira FM na edition ni mo konongo so 24-hour pharmacy and clinic yawo MTN office ya yani Mark Bennett and edition ni mo oboasen so yawo bidia so Bongobri High Street yani yawo for so gas and car washing bay no and edition ni mo anase Government Hospital Junction hono and edition ni mo wholesale and retail our pharmacy ni mo and also
pharmacy hono ye gitum ye no ba edro bia opebia dodo bia dosopo bia no ye de ebema se eye health screening and na wo pese ye mbra se ye wadwuma mu wa sorry fie bebia akuakuofo mo pe health screening bi se ye mbra ne mebu machidom ne nyina ye ni dwuma ni mbom a wadaworoma achievers ekwanda ho a obetimi ene yaba abedin komo adokota fonso wo hono ma wono ma atwen se test a wo be nyina no akonya wo se wo de be mo no ma kirekire mu de asamo amonya apomudin mu ntiase se de ese na efata achievers ye adwuma fiti juoda kosi kwasia da na wa hye so ed amame ye de number tudwa 0538044096 ana say 0558141248 home of diagnostic de enwa any achievers medical center aso ye nipadua de apomudin hu hwehwemu ya na ehia genotype ne sickle cell yimesraw kono hwehwemu ansana ye too late ka wan be shon say awie ne ss asia enso ka wan timu sa na wora to atwena na sa ye nde ye hwehwemu sese a na hunu wapomudin no efa pem se de etie sanko for natural spices medofo eno na me dey go jade wonum se sabre de open natural spices a wo de bedua wo de benu aduane adi ama wonum aye wo de wadidi abo wonum se ta na asabo am wapomudin agina ne ho so a eye sanko for natural spices we know eye 100% natural ya no Ghana he ya eye ya nkasa ye bibremu spices ya natural spices ya ene akekesi ani ebon sa wote ano a pampan biti se asuru se beba fa so efom se garlic ginger enketenkete pepper ni ade aka ni nyina no ni nyina bi ewo mu a eboa ya wodi no aduane adie no na wompomu so eye kama edema sankofa de eye natural kosise MSG bia enim enchiri bia nim preservative bia nim color bia emfa 100% natural ya eboa ema aduane no edidie mu ankasa no eye kama wadaroma sankofa yo mu ahodo du ye wo stew ye wo soup ye wo jollof ye wo chicken ye wo beef spaghetti e wo wa kire se aduane bia wonu abia no eho sankofa ebuso e wo dwomu a kire se wo de wo se na mekobo abenkwan mo ma me sankofa wanu si ye beyi e de aka wo dwane ho e de ma enu nti dwom ba bia didwa bia no so tos no ebuso ho no ma obeto bi aka wo dwane ho wada ma opani doso puatu so a number e 0555603143 0555603143 medofoi didi ye mame enu nti spices are make for dia ma enu a ene sanko fa natural spices pomaxido Ghana sabre wonum na aboa ama yo mofo medi busumi nsi ekono edidi ayese fofofofofo esa se yam vita yo mofredua ne papa wonum edi abre awofo bia ne obatan bia medofo wada roma wo ba no wadi busumi nsi ade ko na aduane a wode ma no wutimi wo se wodi a bayoyo obewie no wayo agu ne diaper nim dia na ese aduane no emoa no emofredua ne papa de ye danso wo mofredua ne nim nyina eye yam vita yo mu ahodo miensa ye wa emu ye wheat ne abro na wheat nko aso de wo ho a Nutri V a vitamins ahodo du nsi ahemuma minerals bit says zinc iron and calcium so ahemuma akran wodi ne edru brese wo nante a wo su na wo tiati sampa dompe no aye bon se wo ba no nipadua mu eno nti wadaroma na wa mahunsa akabi FDF4 agia to mu a kire se eye mofradua ne papa ye ebo ama mofra no wono mu nyini ene wo dachi mu nyina no eye franka se de ohia ene nsuohie de na wo de aka ede amano na wadi yam vita de ya say good nutrition for a good start ebo pa mofradua ne papa emu so ede eno tu pani no kaka won sa ya wo kashe no uti anye ya obedi aja abofra no Milo Champions League ye ko ya sa babio mo enu nti atadifo wa Ghana ye nyina ya tedene me Camilo Champions League na obi obobo ma Ghana na adwuna kwesi so se aha na me dachi na free buy ye efie aduasa tiri ni de ka ho Milo Champions League babo mo frapi ama onom dachi ahye e ball bomu akensie mu sports ankasa de Milo aboa ye pa na yakwaje yakwa homije mu kakra se sensu ya saba yaba in better version chese ya upgrade yankasa sabre die ya mofra no ya beboa ye nyina ya beka bom am ya dachi aye kama enu nti atifie po ya toye efikitom ne efikasie mu on the 6th of December ye nyina ye nhia mu ewo Pajo Stadium ewo KNUST eho ena sabre ye se be Milo Champions League huntuma ebio na eno no akwanya enso ewo mu aye mofra no ye be mo kwan ama o ma compete enu ntuba no
emane nka dem emfa ne hye wo se bi enkasa ne nan ba akonye ne nsa ba akonye disabled fo nyina ewo talent ewo ho a eba agu kense mu kwade a wo mo nso wo metimi eyi omo ho edie sabre nyina ye momo ye mo ema ye mo fra no mo da chi empie ne mo me ma remfi so obema ne milo anom na ho odin no akonkan ede amayen Kelchako toothpaste apostle papa ya American for the amount say Mawunsa enke bina efetri wo se eboa ma wo se so paye fita kama udodo mu tokro nyina tuatua emwa wo mowa ensem fata set na wosim na ebetra wosim say wo se no ni nyina eyi efri honom ede ma Kelchako toothpaste eboa ma wonu muti etu enumunka efri honom ne sa minti shane so se ebuso wo supermarket shop bi eben wono ubenya bi ato Samara Company Limited ene kofa baya wonu dia ba wonu se sanko fa yenchirinti no enkantete body training bidie na na edi twiri yese no eno na ene ya twetwe munro ene munso di agu ade mu ya ye ni miate sa wo fa obrush na no amia ate edi atoso na kire se wo de agu wodi achire usian kasa ma woseno apai aye fita kama aya ni miate umia na wate ede ato brush no so na wodi atwi kama eba ne sana wanum no na ati free woseno wo sra utimu sampa wosra ni giemu ankasa Samara Company Limited me de wonum number to just fefe wonum benya apostle bi ato sabre dia wo de furniture mu e shops supermarket bia no wo benya bi ato honom ebeboa pa eboa ma wo se no epai fita kama eye apostle papa kire se e danso asante achim raw bank e na make for bia ma se we eni sika kra bia papa o sika sam nyina ebekọ boko e de amawo e wasante achim raw bank dia wo wani kire mu ho a local and international money transfer ye de hu dwuma aboche to aboche Ghana to Ghana boche to Ghana ni nyina ye de huduma sika na hefa na opese e mane fa nkoma ni nyina eye kren fra ye ni eni nkomo ye de sika ne bekoto oten e de ama wakwansidie bia eni hu akire asante achim raw bank ye mabosia na ye yabusia na ye de ma no eye instant loan wudi wani kire mu wa dana wo banadana wo jo bosia de akwa ensi hu ketuwa bi eda so piece of hye papa e fra asante achim raw bank aso ye de egu akwan mu amadwuma eni bi oje ne busumi aketua e for controller anasa accountant general department no piece of wodia sabre de when hu ya guarantee anasa commitment fee bi atua for any twem asante achim raw bank aso e bi a wonim semedua so pepepe obeba wo no ne de piece of asem ne sa ne ntikame hwe na yenko jansa asante achim north agogo konongo dwaso ofo so dwuma se ayedua se afon kwanta e na Roman Hill e phone number e na medi to just say da meka no sikasem no ehun komodie e sha asientema ewientem na ewie payenso number no 0501 333461 and I say 0501 334 336 sikakra bi o sikasem nyini ye doso ye mo ho ene asante achim robanga suye now do any atremu e wo honom ye kwa dance raw bank aso ye sikakura bia no enu ne ye biem epono no ye bia to honom sabre bra dance raw bank aso ye na ye mi current account in form so savings account ye mi so account and na fixed deposit account no so ye bi informal e ye busia so na wo pa ye be ma business loan commercial overdraft susu loan salary loan ejuma ko so loan koko loan busia be ensi hu so de kete man pole and na eda so edema wo electronic banking services and so ye di hujuma e domestic funds transfer na foreign no scan be for Western Union MoneyGram Unity Link ria and in the account p mobile money services ATM and na e-switching so ye di hujuma pa e was the frame master amwa na so amwa ye fra hanomo amwa with mobile service enterprise adwuma ye na hana no spray car body waste spray car ye inside landing na kama o car bi wo hani spray car ye kama pa ye nya adwuma basa ye adwuma sin adwuma o me master ho no mo 7 years we are me pon me ho no ye adwuma no wala gi salia ho saf market ona na me ye adwuma no nyame aduma ho de na ye bo ntaabo na na ye de adwuma no ya nyame aduma wi ase nyeme sesa no that one ebe wi ase na no na o ti nya machine be friend wovi ye di bi so ba hanti nyame aduma ya treshim e wa pem so ya ye aduma no ha o de cast mako 100 kwa ba wonya ba bi desi
ɛyɛ adwuma kama paa wɔ ha no me wie school no na me nya school anka mekɔ but that time na fie emu ɔden ti na me na madom so ma me wɔ fa kopi amanane ana ɔmo de beto adwuma mu am bi sua adwuma no sua adwuma no so wie no wanyɛ maboro ɔbɛto afidie ma bi di shop no yɛde ɛde ma me ti adwuma na mekura mu a wasaf market ne nyame adom a ɛtima ba bɛyɛ adwuma no kakaka sei me start adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom bismi nya ba bia ko bom pa ye ma me start adwuma no me start adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adom a me sabe bie company we kesese dinya se ahase no ana itime ko yisi your machine edi twa fela ti adwuma ne ba ho Medi di prosper. Me my papa ewu na medi ayedin. Inti misle Ghana fo nyina. Mo fa inshla so na mo mboae na me mbenyi ne penyin pa. Na nya me be hyiam. Brunya said rubie mo. Ye mo frey. Ye wo no mo den. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mo, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikadia. Me fa number yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Na me asem me yeti asese nia wo de fam no. O de fam awurade. Na nia wo de ma no wo hye na na mu nti. Ye kura wo bi aketewa bi ensua. Number wo beti media faso no ye 0550 068822 0550 068822. Edi abeba no eye insure donations. Obeti me so de odi eno afa Western Union announce say MoneyGram e was 0552827834 0552827834. Yes wo ye mo frey wonu mu dan me ni umienu sa afei so wo niema se doso se ye ketua bi na opese mi ankasa me ba be fa number we so na obefrey yesi 03220835570 wo frey ya ne a baby awo bia ye beba be fa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mo frey afunumo and I say, why you fantastic? So say, dear, we in charge when you feel one casansa. Losing the layman capsules. A mob system will go to Juma yet dim. No bread you must saw with Shankasanga. Nana, no, near. So, Losing Locke, Mister, and let's see you. I'm always what if you want take your free to come to I say for. Semi boom round simi dia semwa mi mwatentia losing Locke Mister losing the layman capsule mo yo bem mo ya na losing Locke Mister losing the layman capsules do you know what you feel Delay man capsules and memedi mfie du wochede kronkon anenu and a law care mixture so apemfo e ma woman nufuo ene wona woni mfie du wotwen so nka ho FDA ahwehwe saa ejede nkrato yi mu age atomu se eye. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Medi di prosper. Me my papa ewu na medi ayedin. Inti misle Ghana fo nyina. Mo fa inshla so na mo mboae na me mbenyi ne penyin pa. Na nya me be hyiam. Brunya said rubie mo. Ye mo frey. Ye wo no mo den. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mo, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikadia. Me fa number yi mawo. Na
kakra bi okura wo fi se na me asem me ati ase se nia wode fam no ode fam awurade na nia wode ma no wo hye na na emu nti ye kura wo bi aketewa bi ensua number wo beti media faso no ye 0550 068822 0550 068822 edin ebeba no eye insure donations obeti me so de ode no afa Western Union announce se MoneyGram e was 0552827834 0552827834 yesre wo yamofrei wonum dan me ne umienu safei so wo niema se doso se yeketua bi na opese miankasa me ba befa number we so na obefrei yesi 032208357 wo frei ne a baby awo bia ye beba befa de ekuta wo Brenye kame ho na yenhye mofrei afunu. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. So, Christica Manian, pretty me do rap to say. From me, send Yama in a minute in Sabacandia, and then one half friend. Yeah, Ebushianfo, we didn't an akuma patchlewa 1. They recommended tap send that mama. And that's our father, also for baby. Diabasa, our rating so yeah. Our year A1 into a piano road do tap send. That also says it can find tap. Yɛbɔ de wo kyerɛ amansan yɛbɔ de wo kyerɛ Ghana for say yɛwɔ akwantu ne yɛde sika kɔfie nie me yɛn fɛnfa baabi a yɛbɛnu yɛn ho tap ɛdɛmu fuwa tap send in this street The tap de no ana ɛkɔ Tap de no ana yɛ na ɛyi piao Abusia for munia ba mo de nyina PSC estenie eye nhyira abodo abusia Bible say de ohumo broni mobo no ode fam awurade yibima fabra ne beboa na onko ne saa kwa de obeyi de bema no awurade betere wahyem bema wo de akyensa ye kwaso ane yada wona nyame na won so ayi bia ba no so ye da mo ase won fa bi maaya PSC ekoto sero se fa de bra na awurade ma won nhyira no aye bebi obi down entibra ne fa sedie e so mafromu ma bigidi se obeye nyame nhyira wo Brenye kame ho na yenhye mofrei afunu The frame master amwa na so amwa ye fra hanomo amwa automobile service enterprise adwuma ye na hana is spray car airbody waste spray car inside landing kama o ka bi wo ha ni spray car kama pa ye nya adwuma basa ye adwuma sin adwuma o me master honomo 7 years we are me pon me hono ye adwuma no wala gi sale ho asaf market ona na me ye adwuma no nyame adwuma ho de na ye bo ntaabo na ye de adwuma no ya nyame adwuma we are seeing near Messano that one we are seeing now. No, see, young machine be a friend moving. Yet be subahan. Yamia be a trashim a weapon to ya. Aye, a man of how the cast Marco 100 grabber when your baby this. He gave Makama power. Me real school no. Naming your school and Kameko.
but that time if you more thing nyame na madom so ma me wofa kopi amana no ana omde beto adwuma am bi sua adwuma no sua adwuma no so wie no wanye maburo obeto afidie ma bi bi shop no yele ede mane ti adwuma na mekura mu a wasaf market ne nyame adoma edwuma ba be adwuma no kakakase me start adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom bismenya ba bia ko mpaye ma me start adwuma no ti me start adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adom a ti me sabe bie company we kesese di nyese ahase na na ti me ko yesi machine a edi twafela ti adwuma ne ba ho se fe ba ne de yensan ko an ne twafela no ba na de nyame adom ye o machine edi twafela ye o machine edi buru ayi no nti sisi a no gu 4+1 no na se what must sound the car nti bibia dry not ma aja ko she wo vi no aye challenges you woman say on say ade bia obe hase bia no mfa nizi the premier na KTI nkwana na oven asa 1999 seconds SUVB bi wadum asa na nipa maako bi si bi enti na emani die kese se be se mpa bruchire kwa kokotena okoye adwuma no na kamiti me beto machine bi but me try be 5 times me nya bisa na ewurade adom paibwa na ewurade nyansem no nimdie no obi e kwa maame a ene metima nya machine a me akasa me hu se metimi di adwuma ma adwuma no ye se ne na me pe na akasa no ye machine so use no kwamia no the whole machine bi e no eto ye machine we e quality machine a just all the care we am na usubia bia ye kama be you ka be pie no because e di flabo che na yele why I want say adwuma bia when nen so customers ni do oba o se media mi penisi ya hire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho e wo first class and e wo second class into which hire ni mu other ones na aka na de meka to se ne de minti menye enti me chiro ma hu se car we pinti se ni bit my de aye enti me work machine no kura am fi se ba hadwa metes right de am se be adwuma quality na kwa eti ma ba because your car sin bo wo pinti a can entman che won sem kra na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but wo open tika 1 year pepepe na ka na yebasa e fa be boy na ka ibla for no so na masa de ma won na yede etimi ba but dem ka she nyame enum so yadwuma ye na ha no yadwuma wona de ka no kwa ye bit ba guarantee ama actually ta to so se adwuma ya ma no woni bi ansi oba time se ka no 2 weeks ya 2 weeks no wo be ba na are you ready 1 month 1 month mo ba na aka na e obu akwa mtimi ne kan se o ka na 2 weeks e bi kura na bia 1 week na na e wi na ma so se ba be fa o ka e di no kure e wa adwuma na ye de ye ye ho